healing ene dan baako ena makoyi ama me se wotwa mawo wobunya me se hello ayi me pata ma fra why I'm not from me nyako bi me fra be man apom to say kwesibo Mr. Kwesibo say entra Kwesibo ate the mon fra Kwesibo ate line no emma me yen sign no kasa bi acho wabome etwa mawo one ya be bo hawo no so mako wabome watwa mawo wasa wawo kire yemu wose enkra ne dooso ontimi nwu bi enkra ne yedodo wasan me pacho yawo 5 mawunum me pacho ani be ma no ka kire wo say ebia awo ne dooso me ho nso enti jai ena na wo koso anyem me pacho da bi me ba me ono kra no so obewu 6 enti me ba wotosu enum no me wo wa no ka kire me say opese otwa ma wo no ontimi nwu bi me se de be ya obetimi ahwe nkra no enti wana meka yen se awotwa ne de emwa me enti no ye ma menye family planning no se family planning so de won de onye na dwen ebia na aye enti be film ba enti won de onwu bim enam se yempe kwan family planning na ebetimi aboa ka me ye 10 years de kra na ebetimi aboa ma mimfe na kwa animu ama ayi eno wo se da enti ma me frɛ ye sofo panyini eka chan se me kun so opese otwa mawo enti da wo se no ne be ma ne kasa e se onka o mana ye ayi bi anka beboa e kwa ofa ye bi ayi ma bie ni ma ye hu o ma no natural family planning okay enti o ne kasa bi no ka chan se eno de ono de sofo kan de on de nya de a obeye sa natural family planning no so onye ontimi nye enti won de awona na obeden obetwa me enam se awo enti menso mi kun se de no ositi enti no na me suru no wo ya operation me bacho debi operation bacho debi okay me live boy na me wono se o ma wo nye family planning me bacho se bia wo ko hospital ama o mo aye o so ma wo nye okay 2 woni ne kwa sorry baako me bacho ani ena mo so focus wo che mo natural way a mo be ya awoma eno so so onye eno so ka so onye enso neda mama wo ka che na no wo ka che mse wo kwa akoware aba betena fie no wo be wo papa ye mitio wo so okoware obe ware abetena fie wa mama mehu no no onya nwunye obe wo okay enti awo na wo twa awo ni se wo twa awo me twa awo wutu we what na wa ma akwasi buaten atwa wawo bacho mama wo twa mawo oh that one in it what's the one in the mayenum bacho all right wakwo bi wo ba bia be ka ho me bacho eyi January ya na aware no eguye January ya na eno odi mensa no call okay nti afa no waye na dwen se wo so obeware okay e dia bafi nti ese kwa esi ame wa sisi ana water west ni bi frɛ me say wo so okwaji da ba ko na waye ama me no okwaji mita ama me no waje ensuo ayi ama nti esi na water ni no efrɛ me say em so odi mita na eba ena obusa am say me wo hin mfa no to na wo de ye nka mita asem de ye kana ye wi a ye beba dan ne ho asem enti ye hwɛ wono so a wo ka che nse se won pese wo ba wo bie mu di a ene ye wono wo da wonyi so condom me pacho ani wana wo ka che me no so se de me manka but no ye sofo kan saa ayi no ene wo se saa de ndi wontimi condom no so ntimi ai sofo ka kire no ene wo se saa sofo de odu se saa condom no on de wontimi a wona de obetwa me okay enti now we twa wa wanya fie say me bacho ese menya 42 years bacho ani ekwan ban so na be ma ne fa ya wodi twa wa wo me bacho ono an ekosensan ya ebu akwa okwa ebu akwa na okosensan ya enkrata na ode bae nti obae na okaja me say wakoye bibia wie enti me bewo a ye friend say obami atwa mawo mame wonti bi cheche wo sam ho ni ye o be akwanya be man fa so mi atwa wa eno nso wo se wakoje krata every hospital abaso okotwa wa wo me bacho so ti da se me bacho okoje wo ayi o kan sa ne say chinchina obetwa mawo no eno okoje krata ne die na ne wom no mo se de yan no
wase wakosensan ode bae no no wase wakosensan enkrata se ye kwan ebefa so a wode betwa mawo near the Akwa hospital patchum ni made kakra wode krata ne bae woje kenkan mu me de man kenkan enti sa krata no but me hu say ya wo twa krata eno no e wo sa wo san ansa na wo enti wode bae no me man san wono na ekotin wono ni netim ya ba me de se wo hu se me mpene so enti man san enti wo wansan bacho de enti ekwan enti se wo wansan de a ekwan be so na doctor ne fa so a wode twa wo abra wo a wode wo ho no wo so wansan bi me bacho me be wo no eno ka chem se me be wo a ye fence wo ye de call hospital ho eno ka che doctor ni se wo me be wo a obetwa mawo enti hu be man se wo be wo obetwa wo kwasi buate me bacho ani wo so no obetwa wo me bacho ani okay enti ye de call hospital ho no enti me be wo no ene ye di etwa mawo me wo ye ma wo ye operation ene ye fam ne di twa me ena doctor ne fam no odi twa wo me bacho ani wa mo wabusuafo amane yese be ma no so o ma me no papa ti ase bacho ma me ewu papa ne ti ase wa mo papa amane bacho de enti na won so wo pese wu twa wo bacho na mempe enti di enti wan ka che be ma ne se wu twa wo me ka kire no me ka kire na mama ade ne se na ese nkra ne wom sa no me nso me ma me ewu ena be ma no so adwuma na me friends say me obe wa me na me ye adwuma bi wo restaurant afena ne mastati a meye ena o ka chem se adwuma no o ma menye enti me sa beton bidie me ka ye wari wi me sa ka chem se mpese o ma frɛ me pese me koye adwuma no ena o seda enti me wari wi me beton bidie ena ewa no wasase se bidie no ma me nton na waye store a chefi okokora ewo ho se obeye store ama me atonton ne ma na o ma me enkwa akini enso ewiase ye no wo no aka chem se me nkopa adwuma ena 2 me san woman bi ene entam o de mabodam na menam ho we ya na makosom so nkrofo ni mim adwuma bia fosu na makofa aso a wo bi abrochirefo niema ebi wo a tituma shawa jani ade na makoje na maso na makotom just wonya ba akwadwofo dabi ye adwuma de support be ma me ye adwuma nkasa na wo ansa na wo ba be ye adwuma na me to anka wo ka chem so wo be ye japade no na me to anka anka na me ton edurum na bi na sika kro de be kwa adwuma kra na onya bi me na nyame adom na mmro so de ba okwa adwuma na mama ne kakra to no botom na wo de ekwa adwuma be ma no ebua ne kakra sa even efie kra na me sa kọ edwa na makofa banche bode ne ade na me de abanti ebi wo ho na Akoma de ope ene woyi a bode ne banche wo ho na eja me de aye tora bi nsusu a na ahokyira ne shop na wo ye wie no so me no ye wie no oka so be man metena so nko amprensa ni nyina wo pamu mi fra no no ade wudi ni sika mama mini oma mbi kran to aduan oka chem say so me sika no oma mbi nto aduan ni ena me ka jen say Akoma no so ene won pejam o ka chem say Akoma no so de won pejam fi say nkola ne wom eno an ode be hwe nkra no ba ya na enkora ni ntin wo ka na maje pen ye mse ena kakra metiano a obohu hu asem ti ehu na no no abepam me ne kopo adwuma ye wojidi say ya friend say ya me fan to ne so da no hu na asem ti hu ne nan kan fa ho me say what me fan enye ento ne so da say ye kwa asem a ogina mu ni say an me nhwan kola no 12 years ni me nhwan kola ne da na won kra no ne wan mo na tie me ne me man neti ena mama satam kra no so no ni adaji o eto da wose 12 years no won hwan kra no da me hwan kra no so na ware mfie san mfie dunan enti si dan na won hwan kra no ena menti ase sa na wo ka eni obi an tena fie na hwan kra ena ansa na me kra me de call police station no asema me twe kan se me hia sumdue a mama me de betena fie okwa bade ba ko 87.9 FM ene yaguso Akoma mo nsam dwumade no eno a ene de bram wo no me bosome de to so aduonu nom 25th May na chese ene ye da wukuada
enu ti baby a wo bia no waka ye ho Maa Akos awie magye adwa ai wupo na je se adwa no awie magye aha na ye de Akoma mu nsam dwumadie na ebra wo na nakua wo ha sei sanso na evangelist Samuel Mensa wono so ofia Pastor Julius ofia woka wo boy de akọ Facebook live Akoma 87.9 FM na bomodia ne follow ye wo Facebook like ye page no comment na fe kosoa na share ema ye YouTube Akoma 879 FM na wa subscribe ye page no na wamia bell ne so enunti ebra ne so a na when your notification no na just won so wawo na pampem wawo na tikọ aha na obi anso etumi ahwe bi wote kokọ so ai wono na santimantem wote kokọ so odu fo say du twa baby o papa unkwaso ate onyame ma wonyini che ai wo ma wonyini che wo apẹ de akanyi na ho ye hunu wonom enti bomodi anake ho na bomodi ana she maye na bibia entumi enye kama na Adepa Information Center kotwa fatia Big Love Radio Edem Otable Radio Modern Ghana USA make us say we biemu ya we bia nso etie bie ewo ho sanso na OPD Radio GH UK honso Edem papa ya chesemu nyina mo hwe bi o Bronx New York Mr. Owusu ne Yoruba pa kwampa biemu se hu ha ewo ho enu nti bomodi ana eka ye ho ena wie na yenkwai tew ye de little kwaku update beba nenso yenkwa yanimu ansa na fe yemfa emeshem oba we did design Bishop Paulina de Kele Paulina Kele Paulina fi hina bai Nando Paulina me pacho mani abresa korado me trust say dia me fa de se wani mre yade a wo mu guase horo eno ani se wosi fom boko na majestically de nani abre aba o ti ase aha enti bie wonum ne kasa kese mo obi a enti asem no a wo de ba ye no ebi ana wo fere Mandavio wo fere ho wa ba Pacha wa ba Pacha wani abre Mani abre wo ye sure wo ye deodorant so eno ano no me dey release attention no ama kama what say pepe Kwadwo Asempa Furniture Works was here enjoying this powerful show from Kwadwo Asempa Furniture Works Edum Kumase Dr. Baba Zammo Dr. Jinaso was say master planner Junior Kentampo Adum Adepa ono so wasubi Adwua money one or say busuafo please keep sharing my lovely people Adwua money nyame nhyiraw everlasting blessing Jinaso sanso and Adwua Boahima Dallas Ejinaso ejeni buate Jinaso Queen Nabele F Mula wono so Ejinaso be Calvin Roger Brown Ojinaso Stephen Kwaku Obapa Comfort Obapa Abia Hawkins na just say womo mujida future Mauli womo nyina Ejinaso ewo Facebook enunti Paulina Kelly awie yetie Pastor ma wie bako mene be ma bi na hu mi wo stage VIP station ana okache me se opeme ana me pene so e kwotena ona na nyise mbae ana makache me se nyise namba o se ye nyise ngu ana me se nyise ngu me ma me se nyise ngu enye me yi ana yo osa o ka se nyise mi o timi yingu ana se o de bia obome de bia obome e ma me ko VIP station no kuro fo o ye penyi ana me ko ka kire no menyim de bia obome timi mente ase ana papa no ka kire se de bo ne ye no nye enfiri ne ene ko ya na obome bi ye ba ye sa na obome sa ma me ko to eduro me ko pa madam fu bi ana o to eduro ma me ma ana me se nyise no ma kanya nyame sa da no ka ma wu ena mo de no commercial hospital nti mo hwe me no ma ka no kure say me nyim na boy no bo me nti na me yinyi se no guye no e sa betena ho ena ye sa betena ho sa ma o kan say o ko stage o ma sere no ko stage o ma sere no say o na o ba tena 2 years unti me nyuma ba nti ni ma me so kura ni ma me say ye wo ma no openana ena sa dan ye tena sa ma Mami bi ana tie fio no o ka chen say heye na wo tam ko ana boy we no ka chen say ai o peska to asana wawo ana mami ni suyo nti yo na ni se na so sambae ana me ka chen say boy me kan ka chen say o menyim o say ai me boa ana me ko to scan ba kire no na me ko to scan ai
1 month 2 weeks sa dania me pressure see me ko esim ko ana me say enyi se no ka enduru be bia o se me ko esim ko ana say me frame me nuan bi o kento kro no ana me frame no say Doris o pa dwuma ma me tu me nyim na ka che bingo se me nyim no nyi se ne enduru be bia nti minis kan so ana me ko kento kro no ko ye adwuma sa ma nyi se nyi me ko me ba no boy no ko san ka che me say sa da no me free me da so kento kro no ko ye adwuma ana mo frɛ me say boy no san ko fa oba ho fro no oti ana me frɛ no busa no o se obi be ye adwuma no ma na nya sa wa wale no me busa no se bingo o mo so wa wale o se on wale ye obi be no adwuma no ma ase wo wale on wale ye ana me su yo mate sa na me di ko sirem nti me bra bi so ton pa bo o ma he o nti de bia o mo chom no hu ge no boy no to nti mu busa ge no say o de no boy no ge no ka che no say ge no ka che me bra no say e no boy nti me bae no emma sa da no free no of no bae no na me ni oraba bia ne ma ni nyina wa asafo nti o se nyina ye ba ho nti ba fa ne ma na ma me san ko fie de me de jole na kola no nti ye ba ho no na me to ma no o so o pese o kra me san ko ho ko ma me hu mo so me ko ese ma me ye tantan o mo se de ahin boy ne se o pese me san ko asafo emma o mo hu me se ma ba nti ma ye tantan ana me su yo me hu se ma ye tantan o su hu se wa ye tai pa cha o ba wa wo foforo pa cha wo ba tan wo senka wo hyehyɛ ma me wo ye no ma ni nji ho kura de bia re ho kwa e ma me papa ni ma me de bia to kwa nti ye adwo no kwa me ntimi ndi e ma me so o pole na nya abotre wo ba ko ma so ho beto me su yo me ba ye no sa da me free no no ba ye no e na ye to me to no ko sesa ne e rubber o ko fa rubber no ba ye na me hu sister bi ono so ti sa fie no no frame si waba da o frame daga ti no si waba me si o si o boy no kra onye o ono obi ono ba fro san wo o oba no kra o se ge no kra nyim ana si sa o si enti omo ase omo hu scan no wo boy no dana no omo hu de ge no scan no mo hu no ana mo fa scan no ma me no enti mi busa wo no say so de wo ye no ko no o we chingom ana de tali baby no ama kwa chingom ana o de tali baby na ma kwa no why de me wono sisi an ama kwa no why de shena no me se bingo aya no we chingom no fa tali baby akwa no nduru o si anya akwa nti won we chingom no ana ema ana sa se we na ma takwa ne mbae ana me chingom no de tare soro ana ka chen so we chingom ama ne fa tare soro me se o fantale suro ma kwa no hu se chen o fa kwa fa chen gona fa shena o se anya kwa nti no we chen gona kasakese na o twi ne mu nte ti se wansa ya kasakese a ye nte nti bie wanum ne kasakese ne ye nte ne yie pachoma e free side no kwa me busa no bingo kasa na me si bingo so si me busa si so wa wale o si an wale ye me si so wa nyim obi o si an ma nyim ma ye tu ye yagu ana me si sa ma yagu nti sa week na Saturday no na ge no ba ho no e be hu me ana obusa o be bo pun bo ge no mi se mi ho ana o be bo pun mi bie obusa me se bingo no wa ana o si wada o si me frɛ no ma na ko frɛ no mi frɛ no kwa no ya ma hye no o si hwan no ana o sole pie hu se ge no ko fa na o hye bossa dawo na ko fa ni kehye nti mu pie na ko ka che ge ne se me ye ne bra yere me ye ne bra yere esu enye no yere ne me nti ge no bai no bebusa mpa cho me no hwan na wa akola na me se are o se an bingo se ne bra yere ne me ana me so boa me no na wo akola no o se sa nti sa da no kwa maye din kwa no ge no kwa sa anya kasa bia na maye din o afechi adiechi no wakache me se an ge no kwa on pesa ko wona no kro no wona no kaka ye me kro no beto ge no kwa kame no ge no beko kame no ge no beko ana me se aye beko sesen nti ma aya no da okra me ntimi nda akwa no me ona opama me bla safo ma safo no me betena ye so kru so kios mu no face no hona yetena bibi aye face no ye da hono kwa ma so tokra ye ntimi nda Mr. Sign soon my black no ma or so me ko hwiagu 2 times ana me be pepa family nyina ma wo asa na yeda nti
yes ana menu ko sire me bae no so wapam me se sa wetena case no first no he tena ko han dan wa adwo no nti me bae no se an me ko tena ho me ye adwuma bia me ko tena ho wa afes odi kan ka che me se an gen no bae no be hu me no nti aye ne ya gen no kra odi kan frame me sa da no me na me di kan frame no busa me na me di kan frame boy we me na me frame boy bingo ai skajo na se obingo o madu light no nti oba oya no ba wa frame na me ko bie punu ma nti oba na wa frame na wa anya me de me phone na go wa yan dan ma sisi a o se on pemi bi me nkra me fata no manyi chen no wadidi ma me kra tem o se wadidi me sister kra san tem san kan ho me ma me de me ma me ka se an oye bibi to mo wa ma police for abeche no nti me no kwa yetena o na me ma me free north by en ko me say tobo me say di enti na wo di bingo by wo se bingo se di eno na me petie passion ma o se on pemi akwa no kra on pe no nti me fa me ba no ko bebi na wo so ya dan wanyini chen no manyi chen no nti kwa me fata no ma fata no manyi chen no kwa me ni dressing den waso woni mo dressing o se me ni dressing bingo se wo di mo dressing many abri o kali bingo se den o se me ni dressing oh o so won total papa bi ma de me wona me she o se me ni dressing ni ka cross o sha no di ma me kwa me di she me bag nu na boy wait ma yi ni kan san ko ma ge foforo ni ka hwan ya she de ero she bingo ni ka wo she wa she o di ama o se fa she se me she mo se me fa ena me di ni kan sa adwuma na me ye no me she ni kan na me ko to na me sisi nyina da won ti me ta she ni kan no me she me bag nu boy wait ma yi ni kan ko ma san ko fama ge foforo wa yi ni kan no no a she no a wo she ya wo di ama wo no aye ni ma gu mo di ama wo no ena wo di ma wo sa di akwa ma ge no pasha ya samo na wo se bingo so wanyini chen wo di fie sei pasha mo 22 years 22 years oh okay na se bingo shia wo he VIP station na wo bi sa bingo say won wodi fie sei ya wo so wanyini chen no me busa no first me busa no o say no nye 2021 na VIP station na ya dan pasha say na wo ya dan na shia bingo na me ye ti juma nti sada no na ge no me ma mani ge no mi hu na mi ntimi ye juma ni bio na obe hu mi si ai we be ye da no kra enye nti obadi mo ko ni sister ho meba bingo na te sai mpacho yo ababa we me pacho peja woni e ma me na fe hwemanim ice ball fa ene wani ne me die nkasa why Kelly oya wodi an wo bra yere ana wa wo yere mpacho my girlfriend wo girlfriend mpacho enyo bra girlfriend mpacho de na ni ade na aka kira ba ya ne se wo bra yere no asa ba yere no be hu ene wa style bi oba ya obe hu ene asa no usun dodo ka janso onya abotre ne nya me yere me bra yere ende me kan e ne kre de me ka kira again say me bra yere nya me yere Akoma abayo be ne ba ya no wosun we ya na ge ba ko no mpacho ge ba ko no obe hu we no wosun mpacho okay ye be ba ho na emom no sa wo tsensam a tie pa madam enti won so ye tie de wo be kana fe ya hwe ye de be fa madam mpacho Ishia Polena or VIP station. No nigga be ne a juma. Timishia na any dim como. Commodity one was a pen on also tears as a open. See, commodity one a bear 1 week. To me buy no, I saw again on a year jumana. To Quaba Montem. And again, so on the Sunday. Akoma FM. And I'm just sad, yeah. Polena, me friend Coco buy and chair. I mean, many Mrs. Tanity, a jusso. Mr. Ni had down with just over me waiting in chain. To me, meant to me found quite a what time Mrs. Tanchain. Mrs. Down for kiosk be or a benchy side or. Okay. No, I saw 2 quite call Dubai and all the kiosk and my Mrs. Tan. Mrs. Tan or Niho. The kiosk no way, Ed Hawkwan to one a made, may buy a Juma Quaniman coffee on him quite a Mekoda. Okay. The best side, says I only a man of near the young call. And Pala was signing a muddy much my day, echo. Nti o hosa na na boys fe am Polena you see I am not in there so wom say opem dia eni kwan say
Where's boy side FFL as we to me e ka bibi kire ne say e bia say ne ye de e wo ho e si ame no 10 sabi bibi to a e me there so ye de utimi ka bibi kire still na no mo frefre onyanya ko na no de apie na me se da bi ge we do ye na ese me mafia no me kaza kire na ompie ontie me ana last time bi ana ye na me je phone ana no be hwam na me bo no ende man kase me mambo na me boa o hwe no me bo no o bo no ne kre ha eno ni mafia no ana mafia no ana nti de man to kwana gaza sa ne se me sister wo ye me sister na on nti me free nkokọ e ba ne nchen no o wo ye ena oba ba bia me ne pole na te no ena o ka kire pole na sa da no me ko adwuma nwumre e bofo na me ko adwuma ne oba ho machi timi ko adwuma ba ne mabre ena o ka kire pole na se onko bunsu pole na da o ka kire me sister se onko o ka kire me sister se onko ma me ankasa me ye de e fa roba e ko bunsu ne ba e ma sa da me sister te mo ne ka kire me se ge na makofa no me hwe ni yi ge no onye ni papa me hwe ge ni yi o sister sa ta mama nya na foforo no na odo ne ye de odo no wom na odo ne ye de odo no wom nti me de ma mfi mi sister Emma hontu me ni mi sister ge we hontu me ni mi sister nya kasa na wo do pa madam me obi ne be ka sa o ko station kwa na ko bisa sa na me boge we di o kompata mo kwa na ko bisa bia na me te ko bisa sa na ya me boge we di no me mfa ne Paulina kwa me fa ne Queen wo fa ne Queen Paulina oh wo fa ne Queen Paulina oh Debbie me ni ko mo madam me ne sa na me wo fa ne Queen Paulina na te sa na do ne pa madam na me do no wow me de me kas me mpem ba na me bo na me pem ba ne me do no ai ne kreni ya mianim so do your side ona obisa oh ene de me no grofo ayede atna pen ba we na me de na me don oh but who de wa would mo so you be ma oh da na me date me kan say na me date ba na we na me de me pen no da bi wo see area ho ne say me ba na me baby sa wo de ya ende no kre ende no kre aha enti me ka say wo say you ko bisa me ka say me pen ba okay ende no kre wo so ma nyes me so ma ba na me de na me pen no to no de no obi anim say me yere no no say na me ne tende no obi anim say me yere no ba na busuani kura no me nim na busuani nti me ne tin station mu ka cham say ge na me ne te no me nim say e dangerous oba me ne te na busuafo nim me why say me ne oba te na busuafo nim me a me ne te dan ba kum say bi ade chi na me pre no ansore a ana ono so pre no ansore en fa na ye de fa de bia no mo ka chem ba odo de di ma dwem nti ma mfa ma dwen anye de anko ho bebre nti gewe ba yesa free ba bia mi sister kios na gene de mine na so to ko Dubai no to mba ka che se kios wa na nkasa ba ka che se ge na behind ne ta ma so nti wanya de yentu sa tam so ska miniska na de eche enso to a na je peja ne ma no ya papa ho ansa na ya de yakoda okay nti kakra na me so me pe edan bi nti me chinya de echa me timi dom sa menya bi nti ade echa me dom sa menya bi am ka cha Paulina no sia me jama misika so so wo ska kra fa so gewe ka chem so niska sa wo ska on bag o ka chem so niska wa mi aso to ka chem so niska na kakra kra sa na me ko yede di mo an me ko hu ma me bi no so de kios no be o kios o de be mai ti yakotena fio no yetre kotena fio ne ma me pema sempa okobisa obi anim se ma me ne ba ne me so you feeling brother okobisa ma me no nim se obi a ewe ma obi anim se me ma me no ba ma me no etai we me ntia se opema sem no tai we oh ge sorry a onye adwuma me ne tena se me so sabi ye nyina ye free isrim na abaye de ye be dipa ni na ye hu yin me so me na me ye de me boa me maame me boa me nyan keto ma mpo school na why so ba why so so be bobra no me so ma so ye nyina atu kwan se be bobra na wo ba ye wonya adwuma ne da bia me na me koba se ge we be dware kura je me ko station ko peska bansan wo dware ade dware mu ko dware amu tuaka ye tuaka ba bia ne tene ne ye tuaka oh okay ha wonya adwuma bia ni me fi wura na ka chem se dum oba me ko fa na ba ada me nyen nana ana me so adenti makofa obaba ana yombo ya masisu me ma juse mbe bobra na ma juse me tu kwa be ko hwe me ma mo adenti makofa oba na oba ne da ho de bia na oba ne da de bia na oba nda na me kwa me ko ba nso ma me ge yo ko ya adwuma we ya
ene maame onye ni wajai na bi okura me ama kopa acho me ni mi no kura timi kopa adwuma otimi ba se maame no onye otiatia no maame se enu ka cho se kumase ya waba no kumase ya waba no wonye obi pepepe se o maame a oni be ye adwuma se o maame ko no adwuma ko na wo ye ade na enye ko na maame ko na ko be ka cho se ade a wo ye na enye nteso nya abote na wo ye wo ye adwuma no ena ade chi maame na yesi ade chi maame na yesi so ko adwuma bia no wajai bisa no ne to no ntimi twantro yaso ko adwuma no wajai me mam ye first no ye hono ye first no ha tie tena na mi ye gabi djuma nti sa mam na mi ye djuma ni kunu so ye djuma wa VIP station nti de bia mam no ba se han me nti wo nti de bia mam no se ono na be nyane me de bia ono na be nyane me so ye djuma de mi ye pa mi ye mtutu ni ne ma na ni agi ba ya na ono de bia ono be nyane me giki no akenye ki no tia ko be nyane me o se nukunu maka jona se an de bia mbetena mekunu chen ma mekunu ye adwuma ne nti o de bia ofra me se me betena o ne chen e ma o ye adwuma no nti me ye ko fie maybe 1 and 2 nti ye adwuma so ye start 3 minti mi sole sa tam no nti de bia ma me no nyane me mo start 3 unti mi start 3 no ai ade na unti mi start 3 ma ye ko fie na 1 2 ye ko o be pon adwuma no ye ko fie 1 and 2 nti 1 2 na ewia na anajo no mo say start tam be 3 madam pacho so kasa oboa sebu a opon adwuma me friends o mra maji aduane e wo station wo ni ma to aduane no o de aba fie ebu ni ma ye adwuma ni ma nya sika ni ma kan sika na man say onje we ngbe de fam to no kasa be tra me chen de oboa first no be tra me first no nso adwuma no be tra me chen onya adwuma ni so de ni me ma ni me tra me chen nya wo na ye adwuma be o me ye adwuma o VIP station mo load bus ni load ni ma ye de ye nya ye nsheda nya adwuma o ma mo shentare na oba ye de ye support mo keke obo adura nwumra na ye ko okay ya pon ma chi ye de nsheda nya adwuma gidigidi sa won amuju adwuma no ba ye support wo mo na se wo before be me kwa wo kwa kwhia no na wo se mo yeti enti esi den na mo yeti dadada wo yi adwuma dadansa wo kwhia no da fe wo kwhia no ada bia wo sori ana wada seta mo se sori kwa ye adwuma no wuntumi sori mi bisa wo hia no na se wo yeti na wo ye pastor me ge na ti dan da ge no onyana na obanyane me mini satan na mi phone no enye papa nti phone time ni wo hia me say wo hia ai bingo no sana wo yeti na wo ye adwuma enti di enti na fe wo be hia no a wo no boa wo de wo de beto aduane ade enkakra no wo jai wo adwuma wo sori ana wada anje so no ko ba di enti na wo jai ye ma mi njai ma na se mi njai no obi na ye adwuma ma ge no no ge no ye mi krom ni enti ge no be ko se ma se me ye me beto aso nti ge no bae no ana ma ge ma me ka che no ge no so obe start adwuma nti de bia o ya no no be nyane me unti de bi na wuti na wo ye na ansa wo ko hye nti na adwuma no so ye dai ti mi bo ti no ana wo ye no a wo di ko hye bingo no ti no adwuma no e ye dai na wo jaye pastor no ge no ni ye adwuma no aya ma ni nje ho ye woni ni ye adwuma no wani nye ho wani nye ne wo ye no ho enti wo sori ana wada na bi ba ko ye adwuma mi ndo ye be ye adwuma ni wie e na ge no kosesa ne nema ne tale ne ni nyina ne andas nyina esi ana me se sa adwuma no de me ntimi ye na before wo ba be hia no na sa nema no na wonye before wo be hia bingo no sa nema no na wonye me ye ba me ese me ye adwuma pa ese wo be hia no wo mouse ka to aduane di kakra nti yes okay wo kwa wo di bi beba nti ma me relax na me na ma anya sa town na menyim sa tam menyim ko me sole na menyim sumbiri menyim so yi asem kwa me yankan wie ya wo nkan wie na me pese me bi se ma dodo no anya wo be ma so me wie yo bingo to aso na be wie na be point wo se wo ka se won ko yi nyisentumu ensem bebre wo mu enti kasantem ne yanko pacho ana efio ye ho ma gay sorry a baby e beje dan gay sorry a ompra ne bia de bia no ma me complain de bia no ma me complain me ba me de ma na me no be kasa breo ne ma ye de makasa chiro o sola ompra obna obe pra no opra no hoketu ebi no wasesa ese an efio ra ne ba ne pama de enti aya no ye ho finti ono ntimi mpra Mkasa obi fie de ye ntra obi fie nyesa ma me ko da ka efro kura ka chose me mi ntwantro me mi ntwantro o so na opera me bisa o so na opera obi sa question ya ho ma anya me se mi o ye o se wo sori a wo pra o no e bisa no ya no wa kire ne da ma me pra de bia on kasa ncho
o se me so la me kwasa bibia peka maame no na be pra bibia o ya eduma ni nyina se ma me ka me ntwa ntro da me hwe nyame ni mu ntwa ntro ne kura wom na yesi me ka cho ma boa o ko ni ye baako o ni maame ni ye baako se maame ni ne he ade o hyesu so o ni maame ni hwempra na maame no o ko tran maame che na o kan bi na maame na so why me ni tata me kura madam ana o sole a ompra no ni fi ura ndebia o sole ka chem se de ge ne ye no enya de bitima ko han kumase fie kura adwale kura na we twitwi a the following we ni twitwi na de me yiri de be de ko bitima ko han kumase fie me ba na mabeka jo o sole na wa pra na o fie ngo ne dan ne ketua bi na ho ye kiosk ba enso e ketua bi se no so na wa pra na wasesa ba bia o de ne report si na wa pra na wasesa mam ne so tame apa o tame nye se me se mi ko ye de no tan kiosk no eto so se atozi yenye sai mi kwana wo ye doso o de waka o kasa me mankasa o de na se me kasa me de wia no wa de o so ato ade obeto ado so ana o so le a mpra ne firu ana kasa am kasa o bepra o san ko sun adwuma o se ko sun adwuma ni wa jai se ma na ha adwuma ye ya na ko chin adwuma no ko peye e de adwuma no ye aduane ye mu ne tin na de the same thing ne ma me ne penasem o ya na ase maame no na o ya adwuma maame ne say o mani scanso ne sikaso enye de nkofa neema nti o ne maame ne ntimi ya adwuma bi maame ne ntimi tonto mama o ntimi ye se ma na de nton ka se ahwo kira ba ne maame ne se fa o sikaso o sikanso ne o de mawa koso ne ya adwuma no e de na o be de obetu akanti koso ne ya adwuma no o say ande me ntimi de no waja na o betena fi ntimi tena fi be 8 months 9 months no ya adwuma na o tifie na me de bia me nkwa na me ko ba me ntimi ntwa ontro obetima kwa asafo ba bia ne yeti no ko bisa gay we sole a onche nipa wo fio ni fio ra na kasa ese yiri we de nya papa e ma me gay na me kofa na obeto no na bisanse ma me no kura ka chemse ma me na me ne tifi o ka chemse me nwale sa gay ne betimi aboa me na gay wo ntimi mboa me de ntini ma me ne timi kasa se me nwale sa gay ne betimi aboa we pa so na ka pe we na me pe no sa gay no kura de na wo de ni twitwi we ga ye enka peli na wo pe no me ne tuo na onyem ye no 3 months ani me ka chemse onko sire mu ko wo ni si a wo nya adwuma me so me nya me wo ha me yere yenga kran me so me ma bo an ko so nim se me yanga san me sane me nua me ma misika te me yanga san me yere me sane ma misika yi sane me nua musika wanga san kula utimi ni me de timi de ma wanga san ko sane te mu odin an me ka cho sa dia ko sire mu ko wo 3 months na 3 months de ko sire mu ko wo me say mu odin skani ho enti baby ete no so ontimi ntina ho nyede enwo ho sua so oti ase enti o ko sire mu no ena me yede me force ye okay me force ye e me yede obawu matoto ne ma bag eguta ne ampa bo ehye ni na ma me bisanse ne taazi wo me am toto me toto milo den ankola ampa e daso e de mane ka ommo den titimantos ayi anya ayi ni bi box and full one bi tenten full one ni bi bisano to milo ayi basket ma to ne ma bia so gewe timi ka chemse enema ne beduru ene maame ankasa timi afra ma ka chemse bingo ma ya de pa mami bisa no kali ma waka sa kwa ukuro mu kwa wo na asetemo ye den bosome miensa wo koye wo ye otumi toto asa ne ma ni nyina brɛ wo ma ampa otoye ba toto de wa ka me pese wo no be ka keka de ayi bingo toto brɛ wo keka mami ntie ma oto omo roba kesi ani bi ni wo refi samene ni ti tomatoes ni emocha says me milo ni mbek no paboa wa paboa anwa galo paboa otoy ne bag no otoy mamia kasa yes mia kasa bingo si mia kasa kan say bingo wa yade mama ka che say bingo man ka che say wa me wo no wa to hwe mami adana ko no yale ye ene tobo enti wuji di sa ototo sa de mani nyina ma pacho na che sa wo bo na ba so sa wa yade ma wo no say okay bingo to aso mama akola no ye wo no sabi ne na furu ma ye ne ya timi wa no afra ma ka chamse o mako ba bi no mo sa akola no mo twa akoko o mbe yesi men saniska ne ma saniska akoma obesuya o so obeye ogo e no so obechikusi wote wono obechikusi o wono wanya hwe nti obechikusi mi zanzi sika se ne beso na o se mi onya 2 million asese so 1.5 o kan bibia se ene me sene o se de bia nso mi sanse ne mi kan so sika me sene 2.5 wanti mi afanya hwe na sika na okaso o de le dwan ye den ene sika na hye eno so ahye okay o discover o asha o ka so be ya de yin simbe chiko saton na satan minua no minua ketewa no mi imagine se obeja kwa no timi ye de mi ye adwan kakra nti
na sada me start adwuma na me nua so adwone ba komase na aka me ne me maame ko nti ho na me maame chiko so ma pam mo market me free mo ase mo be ye market foforo nti ma pam mo bia free o me timi san ko ye adwone bio ana sika na hye ani me ma sika na hye adwone kwa me dibi bae me to beans ni ka lulu me ni nyina ma yama ni nyina ba komase nyina san nti wo besa to adwuma ne so komase be ye so what to kalulu ne hu beans no wo de buy kumase o sign be start business ne fresh o kumase o buy wo de ye dai hedi mudi okay na just say sika no de hye wudwa no eno so aye condemn ahye emoti nko ahye passion okay ye nyina na di ye nyame ko na di mu mienu nyina na mudi ye nti mu mienu nyina na mo hye wudwa no okay madam passion buy no so o kan no o se o kan yin say you go be asem wo so ma no o ka so nko yin nsa no nti ene kure mene ne nyeme am hene life na o nipa bi a sabi on pebre ne me hene life na o me hu so ntimi bo am ga polena nyinsa no so yitugu na wo hu sa won pebre before woni ni banyinsa aden wa nya no na ama ne konyem na ka che ne sa won pebre ne de a che nu so onyeme ntimi nja ne sa e ma ne nko nti onyeme mga sa de onko yin first nyinsa ba no kwa de madam me ma nhine pimpan se onye de onko yin tu ya first nyinsa na second nyinsa first nyinsa na onko yin tugu yen me ko station me ya adwuma te ahomache be 12 ahomache o bibi pressure me se me mbla fie madam me ba fie a edemu nyina moja pa eguo ne bas ba ai odi rubber as any towel wodia basket ai rubber ni mu nyina aye ma moja rubber bucket ya na rubber bowl rubber basket ye di dwale bi moja ye mu ma eno oda ho madam sada ni yankopon ne jeme ka bare san kamda so da prison eni nka bedem onu an ko to adu me ba no ko to adu sabi akora ne wada ni pampo ebeka na se akora ne beka na se sei besin ne nyina ida so me da so de ka wo menhia hospital ho ade mu dwane free hospital ho mo da so de ka onyengo da mitua e ba me da so de ka besin ne kura me da so de ka da bi na so hospital dia ya ne campia bonte o da bi se nya ka nya be ye boka be 7 million ba mitua e manika be e bia 70 cedis na menya nti besin ne kura me da so be de ka be 70 cedis enti wo fe dwuma ba ye no na emuja ya mo dem ho ma enye mo wadwuma ka chem se me mbra fi mere menim de bibi pressure me se me mbra fi ti ba fi no sa ono akoto aduro me ka se me to aduro ma na yin nsen me ma nto ama no twa so okay henya se na to ma no twa so ti me wadwuma no bibi pressure me se me mbra fi me ba fi age wi akoto aduro eno wonno madam sa da na ka de ni ka ge wu ato me so e wo dem ho mo japan ne gu dem ho me de na fine me fine me de na fa and me call station ko frame madam for back bi ma wa yiri mi se me no ye kun ye no ko fa hande station ni botom si mi sole na sister da kills mu wa yiri mi se me se so sister ne se jai wa yiri me jindin di pia bontin si ye ko ta dogu yin se no go ma sister da ne sika ne yilaye enti se sika na de ko to edro se sika na mo de ko to edro be se yin se ne yira ya de de ko to edro no nya ne he passion mi amisika wo se be ma se mi yin se yin se eno no ma 100 Ghana onyo di mami o se ni sika ayila idan ya kun ye no ya kun wi no se ni asika no di koto eduro no ayila nti mi me tu aka no ma no enti wa na wo pesa wo se yin se ma mi do nya me se me kam na da fo me se obusa me se yin se ye yigu e na me se me yigu me ma me se yin se yigu e enye o me ba o ma me se yin se yigu nye na se wan fa sika na ma se ko yi a yiti na wa sika ko yin se ma me se de bia obomi de bia de ewie keto wa bu me atiti metale ni nyina ina mi nyimne wa bu me sa me mi ye obi ma na obi frame pe na ye be ma voice a ono ba start kasa no bu me mi ejimi se be ma be fra no be ma voice ma na de na pe bro mi ejimi baba bingo ade na ma sa onsa so na de bro ba bingo many abremesre adana wo ma so ma kunukra da so adana wo wakofo wa ye no ade ya obo me de bia wa ye no ade what on sa ko hu na busuafo kra obi ani kwa onim me enti wo kwa kwatam wo bi ba na wo nye ne ho ade na wo sori a wo se ni adane de mebo no pa opeduabo o jina ho no o te se no opeduabo foken
woni akasa ye wabom dua by 4 times ama ya dan na wunya no na wo kobro no na kobo no na so wo twahwe no wo wu a wo so ye be ye odan sa wo hwe no opedua ba obi anchechere wo ma no wa na akosa me nim se ne dani dua kra enye one ne be hu se me woni ma me hu se ne dani dua tie de me ka no me hye se wo ko fa girl opedua boro wo pe me ma se me ma frefre ni janwe na wo ko yi wo sa de kobo no ne wo twahwe no asori biem so bingo madam na wa asori biem aben den ndem nim se mfomso aba madam no dem nim se ma mfomso ndem sister ma wo so de me bisa won se aduro no a wo koto ye no wan na se wo yire kete se koto aduro ne benum se nyinse ma pacho anya mi photo anya mi fo me kro me ye no kra ma san pa no to se o ye den o fa che mi anya mi no fa nche wo o se mi makuni ba sa dan mi free hospital na wa san abo me se mi makuni ba wa bu ma free station ba fie e bi se mi makuni ba o ka me se ai madam fo no kwa se o ja me kra me nya obi na betuma bo no nti wa ja mi wi se no gu eto o wa ja me ana mi si yo ma kan hwe ana ma ko adwuma mi yi mi pack me nem nyina gu ana ma yi kakra so anjo no ko ma me ho e wo nyi se na nya se na o koto aduro no igu ya na nya se pastor 3 months na nya boso me enza won nya sure sa na bu because you see akora ne be share wa ya sa ma 3 months bro wo de dia na check you 3 months oboa akora na dani nipa sabi akora na dani nipa ani titi o ko city hospital o so muntime ye e mu transfer ko ma ayi sa ma nshia hospital bisa no city hospital wa munmu akora ma boka 1.5 man ko hospital mi enu on timi kura njina ho sei mi anu de ni be na to ma bati sei na me de ne nam ho bisa no ene moja ne so ne no eka e polena plagian mu nyina ye moja plagian de tum ni nyina ye moja on e dia dro na anu me sa no me nyame na me koto ma na koto bre me di mama se me madam fo bi koto bre wo di madam fo bi na koto bre wo wasa be no mo me dem e dem me no dem wasa be no mo ho ka konom no wadam fo no ho na konom bia na otene me dem wasa be no nya na anyem no na dam fo nya madam se me nya se me ma ka chance me yi a me ma ka chance me yi a eso ma me koto aduro ni ble wo so uni the master plan una aka chance so onko yin wo na di yi ko me ka chance me yi ne se me to aduro ma eso ma no master plan mi wie e wo wie dia na wo ho bia mu mi wie me bae no no ge na sa anyem ye wodi ka anyem ge no o se ge no anyem ye ni ma mi na yi nyi se no gu ye ni ma mi na yi nyi se no gu ye ana o sa anyem ge no no aka sa san ko to aduro ma ge no sa yi nyi se no na se ge ni se ndie fa ho bai tanda nya wasem enya no kwan wasem na eso me che o me se ge ni nyi se ndie fa ho bai ba mi de na o ya tim bi odidi matem woni pa o si ai me nyi se nyi gu ye me nyi se agu me no kra ti no ko fa so be no nyi free mi so ya so fa so de wa nya bi ne madam pacho fa so be na se wa nya ye wa nya bi me no te koton so kra o so ntu madam community 7.9 FM de na on be ma ne how one wo shia no no awadwuma wagya na atefie ma mi totela si mesua mi totela mesua mi nyime ye no me ho achi mi sisen miska on se wan sen wo totela we e wo koma sa ma me diko e ndof wo totela eno so ndai pacho say machine ade pama wo machine na wo de kopama de pacho oh my god ma me san ton ye na de mawo broken heart ya chew Kelly ma when you broken heart pacho Kelly when you broken heart pacho Kelly when you broken heart broken heart chi what say ya me nusu birim Kelly menti won kai meni abiri yo ya me nusu birim woni so biriw na de biem na fefre tremensi Kelly kasa na menti ne yemu a fefre temi na fefre to na de en eno kwa nti wo broken heart no ya na woni so biriw na fefre eto Kelly say na what ye pacho ma dabi chira me na what say Wobia send a message na ba say enye Kelly ni mebua ai nye sa na what ye bingo wo share Kelly say na what ye no like ne mudro ne form no want to say mum sometimes no anyem kwa no want to say ba ko srem ko wo ba ne why say sisi akwa so why kama kakra sa wo no office mbaa kwa na madam want to mention one ne ba ne me no kwa na want to mention one mo ba no me ye kasa ne ba ne me no mo ba no
One ne ba one me ba ne ba no no ntimi nhwe no me kwa man betena ejuso kakra ne ti akura wa kama akura se kakra Kale Ma mami bisa Kale say adia no baako eye say nika wo de che no wo sanje nika ne sande che madam mpache o oba wo ne neti osole a enema bag ma ba miensa ne da bia wo shentale mienu wo jani tiwi basa madam ne nema na wo no woto de yede se egu okwa enim se won hye de ameya koma obi enti woto ne ma ne ba won hye nema ne guo ma o ma nyo so na woto ma mi o na wa o de akwa won hye madam wo bag miensa ayana won hye de bia me di namsa oboa madam de bia skirt baako ko bisa asafo kro meka sho na de bia omudi watem de bia skirt baako ena tale baako wo hia no wo sia so ade chen no na obesan hye wo sia no madam se bag kese mi sa oni ma ne go ya den ma me sha o sia ayetieti me sha no ayetieti nti de ye wa no endoso nti me enye se me ni bi me wo bi pa me sha me kwa me yiska to ne no kwa no san ti o fatala ne titi me fatala titi o fatiti o tete no da ben ma to o sia ayetieti madam wo si etia oboa won say your skate bi ho ase emutwe wo sha no abobwa beduru a wa twea beduru a em ka cho say atare na wo hye na wo twe beduru a na enye ye nkramofo sa ne ma na ye chiri ento hye tare na twetwe brand platform sa na em ka chantare na ma sa tade ne wa wa no twetwe beduru si wo say wo ma de o kan oboa me ntwantro asema me ntwantro da me de wom no se wo kwa ba bia mete ne kwa ko bisa me ka ma me si endo a me ba no me ko da vananda mu nkoda fana wakọ no wa lock punu no e ma me ko ba bi na on kram se ko ba bi da bi entreat basa da bi bi ko entreat basa endo ko se fa me ne ma no ko punu da bonte na de chi na no wawe bizanze kini me de ton wo frem ade nto ko du fie wa hu kini wo frem bizam se kini dan na frem no ma o frem no onfa o frem no onfa vi ase pa madam ukodu wa hu kini eso frem bizam se bingo kini dan fa na cho ba bia kini da one frame mbisam na me ba na o da brandam a madam na me ukuru nkwato dem ana one frame mbisam me ba o da brandam na kwala da brandam bingo oba no no o ka asemi wo se ne ntade no wo si 8 ya ade na wa wo nko se wo hwe na se wo pese wo bo life wo kwan bi so a wo nto ma no ne hwe so wo be bisa ne se metimi ka chance onji scan ko unity uko bisa me feru akura be ka achiro o ka chance ti no onye o pese o ye ne natural na ase den o pese o ye ne natural o pese o be twen no jani three basa no dinam fio sister boko de kan ko yesa ko bisa madam ye john ye ni bio to mama tensiri me ko me fa continuity me ko ye no sister ne say e cream ay kamia ko sana wo cream no dia tensiri de enso madam ade no wa mo na mane yesa tensiri sada me sa discount buy madam so boy bia ne yetina madam me ade bia meto bia no obi akura nim say yes ono ga obisa ono aga obeka say yes ono ga obisa na obeka say yes madam me obi a me manage dress on obi dress afata me yes me obi dress e fata me me obi dress ani me hu na mani age woni age nti na wo person ka Paulina dress bi me person wo dress bi ti me ska say jiko boti o say ah me pen natural me nyemeti na o to basa bi o ta da chi no wa shatale wo tale me say o bag ba miensa obi say me feru akwa be ka chi me feru edidi na tem de bia no me feru edidi na tem edi be na ya ayi bingo de frɛ wo bisan se me friend phone so ade asem me ya me di be na me friend no na me bisa se bingo frɛ wo di be na o de frɛ wo na ba so from Paulina o frɛ kan ka se na me nti bi bingo from Paulina o frɛ wo Queen Paulina na che se wo do ade na wo so wo mo ho so na nka mo relationship no ntimi nya wade ma on domi di nti na ho so wondo di nti na ho so wondo me say e free Jono ka mindi kwa ko 2 weeks kura mi ntimi ndi jono kura wo tumi ni di wenya broken at me kire se ade na wo hu nti a wo susu se bingo ondome di nti enne mama mi free sire mai no syllabus mi toy me tena Akoma ase no na me to me oba nnem no nyina de ko osire mi nti me sha bingo no me to we na bingo se ya me man ya ko han dan na ye den ye toy nnem no nti o hosa no ko wo ye ba no muso bingo ne life no me se me silba ko me to ko osire mi no
ena me sanse sa ba e ba ha e be di ba kuma san asema wo keka nyina emfa kwemo Kelly Paulina ma ya kwa mi kuma kra ya mi kuma ya wo ya broken heart dia ya makura ma Paulina kra broken heart dia ma Paulina kra madam no ho ya ma hin kra ne say wa ba o free stream ba me mpe wasama o free stream ho ne sane uskama o free stream ba bizanto ho ne sane uskama de free stream ba wo ne sane uska obisawo ma ono na sane uska me mpe wa kama me ma me sane uskama o free stream ba ade ntine ba bia me ko hide down me da fom na o mattress mi na o di ba ko twen na o da ba ko so me mpa mo free mattress ne so me da fom madam mesraw me mpa mo free mattress bizanto wa da mattress no mama pa ma sa dan ge no ba fi on na wa ka che me say me Mrs. me nema no ko okofa ne yire na ba anu sisa o wo yire afide mi wo sim no wo se wa wale mi busa wa se wa wale o se an on wale afide o wo yire o se an me o wo yire nti sa da no se o se ono ge no na ye de asem na o kan ye asem na o kan o se ono na ge na han dan en to mattress no nti na man de man da mattress no so mo ko da form no was one again in a tall mattress. I say, who was one mattress and so better form. Now, on again in a tall mattress and a mattress and again in them one night, the moment them war. So, no, me floor. Me say, mattress and again in them one night, that won't be good demo. I don't know when I saw again in me, you free so. Ma tempti dien ndoso. Okay, cancer bingo. Madam. I say, Obano super, but that's a one so. Madam, me penny be. Me de ne kura de me mpani bi so what you should have nyese ma use na wi madam ma use na wi tema ko wo ye no ka ya de me mpana ka me send sika manemba and yes on na wo de bi se me na wo kura me mana ka wo se me nye ne ho ade na busu afo so nim se oni sire mo ni wo se oni sire me wo se oni sire o ha dam na fa fridge no ma me ko nso na sha akwala no wa sha agwa no ka me abehwe ma ade me no nya wi o me no nya japade bi mo time when emfie say ne mo like 5 years ni eh na se mo twempra che na edie nie because nanu ya bratrio 5 good years and matna madam bingo baby so mama catcho di enti na wotumi oba wo so ye serious girlfriend wo do no wo na wo kan but wo de cheme wo bobo ne kwadu bebre so e de na ma Paulina Kelly down so from other girls now wo kasa wono na wo do ni two friend kwa e de na no ye dance onya hwe mami o enti ye de na wo do ko wura ni musa wa menene tina wa anya hwe mami da onya sika kura no de sie me e de na ma wo do ko wura ni mu a because we see girls ni na ono na na wo do no ende na kure so bi akwa ya we se me fiura kwa bisa na kwa ya we obuka jamze ma guess na me fa omu ina bu ade ba obi o mbu ade de na me ko do no de na wo do no kire madam eno de mintimi nche de wa ya de won paso ana onya hwe de onya hwe onya de na onim ye onim hwe anya aduane no me se oya de won paso hwe onim hwe mbaso kwa onim hwe ye onim style ye bingo mani abre onim style ye madam onim hwe ye oda ho nati bisa na so nati madam me me bisa wo so on de wonka oda ho madam oda ho bote nya okura ne peja no kwa onya onim hwe ye one peja no a wo onim hwe ye na baka janso onye se kwa onim hwe ye oye ne kwa ono kwa mpene etu won tena so da madam won tena so da bingo mani abre won tena so da Misi madam onim hwe ye me bisa me fa no onye virgin o ba misi onim hwe ye woda ho sa madam ajo na baka janso onye se wa ya ka janso onye se onye se madam ibu ani maka janso onso ibu onso nkuntum wana onso ndame so ansa na wasoro adame so onim hwe ye Kelly aje se be man so ka cho se kuntru ho me ansa na wo sore oba mo te be no me ba ye na me hu de wo ye no ya me ninji won ti ya na wo se me na ye ndam ya na me ninji wa ye de no wani nyi ho Paulina wa ye de no wani nyi ho okofa we ne wa okofa kura no okofa bokiti no okofa aso e de no okofa nka we okofa mitio ka wo ha no ne enko ne mu a okofa de yi ne gas no ka picture kura wa hey ube it work was say obema the picture the girls pictures ayeka broken heart abem dabi broken heart abem bibo woni so was say girls pictures oh menim pa me ani man fie no menim se me fie wura akra me de ato na nim ba asa ono a Yakubu 7.9 for betimi aba and then the wura broken heart enu bi na si wo ayi studio ha no we ye wura broken heart ayo nwanwa me pa chamo hwe no phone na mame eye wonwa bingo
akwano kura wa shenu mame monyu me ba eno no wonwum no ne abo ne ye dia ma no masa ye the pictures be ba be Google TV no so ka Paulina munware eye mpratwe ye mpratwe ye so but mosimo betwe and now e was a wo bon ho so Paulina FM asa wo ya adwene ge ba ko ne ho ama wajija mama dwene ge no me ba gina me ho won hwa akwala no okay ye fa no to ncha ne emra bingo mi bewie wo ba no sesese wo so wo mpani bia mu a hwa wo ba no na ono so ntumi enye free dia me nka me hwe no o ka kire me say me ka kire say akwala no me hwe no ba me mpo biem madam me bobo ska no we ko to fridge ka kire me mpo ba fridge na amato ama no me light be me an me tua light be no o to fridge ne ma no okay bisan me anka me net no na me bisan say Paulina me first kan show on sana me ko to fridge ma obetuma ton so na say Akoma FM na me 22 million ko to fridge be ton China mo ya na me de ko si won ka kire say fridge amato si wo fridge no untua light bay fa fridge no fa hwe woni akwala no me de me mpeo me makache ni pray me makache ni ma me kura mu nyina frɛ me makache no se me hwe no ti last time be 2 weeks time na me de skabi ma no 9.5 ukoto fridge ni nyina echi no en ma 9.5 eso wonje nto na e mia misika ba man kan kura nchen se mia misika me ka chen se e susu sika to do onje nto enti me fra adwuma ba yumre ahomache no na me fi ru na ka chen me se oh o ma share meeting no am so ma share meeting light no ase me o ma share meeting and me ka chen se yo nto so ma ka bibia o ma share meeting dia so ba tina mo ma ka bibia che no and so ba ne de ontimi kan chen se nyo ba ne behind and me se yo mate the following day and me fra adwuma ba ahomache no ka chen me se obani de light bay na mano and I'm see you Mr. Paul na papa no obisa say na o de light bay na mano and I say I was na obetia Mr. Debi nya na otia light bay obetena nya na otia light bay okay 9.5 na me dia ma no you move 53 na da so no you tia every month be 53 you move 53 na da so no film na yenge career enka 9 million aya ne ba ne maji the by 3 days me catch say Paul na susu no mo so moje nti fa 9 million ne mame Paulina ka chama se okoton nsu aba nti okoton ba bi scan woni eyede ewa nti okoton nsu aba oba o de yede o de scan ba mame ana msiyo mate o meche na okoton nsu ne ba nwumre me ayara mikita akola ndo no no akoton anu aba okay wo ji akora na oba na be ma oya oba wonya sen o 1.5 year okay me ana meje no bibia na oyede akoton nsu aba bi wa akora be kono na me amaka na me de ma pack nsu agu fridge mama o ba na yenwunu o be ton nsu ame de usika to me angaza me na woten kwa me drink kwa metua aka okay bisano me ntwa ntro me ame na woten kwa me drink kwa metua aka okay ena me se ma fa 9 million ne ma me no mo so mo Jesus sika na me so me je de amane sire ma mo de ayede mo se si adona de ade mo de toto fertilizer na de ade me so fa 9 million ne ma me okoma me sika wakoma me 7 million am I didn't know ma me 7 million me ko sika ne 9 million so me dis sika ne show nsama ka cho sika ne nyame dia e susu sika I didn't know ma me 7 million wasan ma yidi asen ne me ma me am so yidi asen no ma me say yidi asen no ma me kwa den wo ka che me what ma yiska den what ma ka che me wo yiska de asen no ma me wasan ai no ma me so hospital be ne den ma me wa kwara na wan cho hospital be me ma me na tua kan o ma me tua ho na che say enti ho ka no na wo yis na wo tua hospital be de man tua ene no wo yi ko mo say so ka che me say madam say ma me ya we ana ma me friend ka che say me ma me na tua one friend me ma me say oh ma Paulina say ni say ana me ma me say ai boy no kwa re ntina me wa me ka che no one friend say ni say there be but wo yisika wo boy ya wo ne tie na ma ska to enti so ma me afra kra send ni ska e wo so ka che oh hospital bill na wan twa ma me afra enti me yi bia ma no so what you say se me ya dia so bi bebe fi ma me ka open na nyu no na dis kana ma to ho won to fridge ma fridge no nya won to ma mi o me di no ko I repa FM asa da na me ba ye no wakati me si ai adinta me fa no ko ho no nti me ko sa dem ko wasesa me ne ni na fridge no why na to mu ne ma passion mia wo na wo ko fa ne ma begum na wo ton ai nti wo how na say madam ko to fridge ba me sa man is come and de share business na si you bra aye boko Kelly wo no monsa dabi wo no nkrofo wi yi bi ma dabi wo no no mo ne ma yi bi me ni hwe no problem bi wo ho bi how
Ma Davi. Wo peno, wo da so pe bingo. Davi peno, oso on pe me. Wono na so won pe, wo pe no, ye be hu de beka. Wo pe ni biem. Pacha, me so han da ma me na kolan kontena. Wo han da ma. Na bra wo share bingo na atehne. Ebra wo share no na atehne. Ma me so me ni bebi akọ, me ni busanfo wa ha se. Ebra wo share bingo na atehne. Na ye adwuma wo na me nya ba bia mo ye adwuma bi sa se wo share bingo na mo tehne. Me wo runway si adwuma. Na wo da na wo da ka chance won na me da railways kan kwa chance no railways so na wo da enti se de wo be hia no wo han dan ma ho me na kola kotena na oni akora no konkotena madam pa cho so se me to fridge man fridge kakraka me ko peja be se dem ka yon boy me to fridge di fridge ka se me ko peja be se o me peja de aire ma fridge no wa sizie ma me to block me to na wo ka chance say wo yi misika no bisa o say ade a wo ye adwuma ade wo ye adwuma ide utimi ton nsu madam utimi ton nsu such as 10 9 me pampers me sa yi eska no adwan nyina san di wa mama suka nti me check iska no me check iska nya hwe madam me me ton madam no wi a series da zo 7 series o dabi me pacho wo ye mema no mo bodwe tre wi o ma ko ma ne bia dabi me ka chance me mpel me so kwa nkoto maduane bi 3 days 4 days kwa na ono aduane me ono aduane me ka chance man bio bu am da dem what no am what be no abia abia me medi ba me ka chance me ka chance fridge ma to dia ma fa hwa oni akola so wa fa ma me ti se fridge ne ye ne dia me ka chance on ye da se nyina fridge ne ye ne dia ye ne dia ti se so betimi ato ne ma wo mu ade aye na madam ba efie na me ne timi ne dia madam na wo besi na ikura na busa fo nyimi o na se ye wo ko hia wo bi ba se wo se wo ko na wo ko na busa fo madam sena ne life akwa ne dia madam ya dia me peno nti yen me ye ma dwen se me tu ana mo afa na no ye me tibi nshamo but wo ne na wo akwa ne o ntumi se me hwe no enu dia me gitum madam enu de me gitum se me se me gin fridge de bia ne me akwa ne 10 cedi de bia me bra akwa me akwa ne 150 tama no wa o ka cha me se 150 kwa man tie se o ka cha me se ma so ba sha akwa no obua akwa no ko me bia ye aba se no ye be hwa ma na hwa akora no madam se man ti bia me be so da akwa no hwe ne han da ma me sa na me se man ti bia wonya ya akora ne hwe no han dan ma wonya ya akora ne hwe no han dan ma me be hwa ma de sister boko te man bisa se boko de eye 3p garlic mixture masanja tumadro no 3p ma wasaka 3p sesia na eye ewo ne garlic na yede aye ewo ene garlic ene yede aye enu nti sa wono no mu a etumi ebua wo ye pa 3p garlic mixture danie ba Mr. Colena Capidank Angelos Piwak natural na 3p garlic me say wo pedra ye natural ye 3p enu nti pomodia na ema wasaka bi fresh 0248 928824 0248 928824 waka for pictures no eguso ema me na ye hwe wa bingo ope hwe on wo pe life hwe TV na so wonu so wonu se bingo pe life na o se bo life man wo betua ho ka wo se me moge binti Paulina hwe ge ye woni bingo etwa picture hwe se de wosi apotuo wo betimi ni no akọ challenge se mprafo mienu a mumienu mo pra wade de wo se ye ma no onye na say tebo Paulina tine mi bisa se boko de abrante wu mpani bi Paulina ompano nti wonya yakora na hwe no han dan ma bingo madam share yes makakra bi why na ye no medi enkomo me pa cha abedwa from montas na de mi pekesi o na medi case papa mi pekesi na de mama bia the producer mama me case adi nyasa ketwa enti no mi go so nyame ya domo ene ye pon ye pepepe woka edru ho na ye wo anamontu bi a yetuo e de afa little kwaku ho enti ye pon ya woya ye betu sa na mon na fe ye de ehunmu aye e de abre etiefo enu nti na ye ehun asam no ye ba Pastor Julius nana na Nekriaba evangelist nana me nana kanso
little kwaku international little kwaku no eno ti yegusua ya hwe little kwaku si e ka cho se afimu yintumi obi se ne ho beto no ye wo jan nan so obehye ni shoe dia ba begina afimu yakoma mu nsemba free say sabria go so be nipa mu ya ayo ye jana pe man so mo na bro betimi abode say ye kure ne mu an say kure ne mu no kwasam enti ebia enene dedi nkane a wode hwe ye program yi akoma mu nsem little kwaku eye akwara o maame de ne ba ya yesa no ye hwe ne yare o de ne ba no na eda so sese no na wo se de wasi ahye no obi beka se kase no wa ye akwara ne skin na fo ni mu odu me pa cho yare yare boaka me hwe ho no na because day in and day out they be ankrofo foforo hwe enti we say no na enye kese na akwara na yade nti wumi ya ni nipadua na tom ayese fom na just say ya shamoa no a wo wuba yenka ne sa wo di 3 days ya no onko hospital anka akwara wo wu ena ye sre adomfo a na omuso ye mu ni ade no ko na tikonie ne hu nyina tutu akurakuro no kura hu de efrie ye hu akwara wo be de ami abra little kwaku no ade amia that will be can ne bra so say YouTube so that so the said and ya any amanfo be interview no papa bombe cancer yes o se ma be friend Maa Akos and I don't be on TV radio so na mo mi o na do me do de ba du mo ami o sia Maa Akos be bia mo na asema na o be cancer bloggers mo ntwen kwaku na chi bi obeba na sia tata ne nsa tata ne fura she tira yokodo wo na wo no so ni ba bia no wo su esu no so ma osu aso kra ya de ne kwato konfa no chi abayar sabia de di nkan wo mo de ne mawura ne hwene mu ma no aduane ye ma no home ene adeade a ya toato amu na ne kase no betwetwe ye no na afa wo hwe sade ne nan si ye no a na ehu the nine no there be back on before when you and say you call one night a better tree and say no obey ye not just say aye hu na aye hu na ora wo enti no yeguso a yenya hwe ne wie enti e bia nane de di nkane a wo mehwe yeguso a eje akora ne nkwa yeguso a ne honto no yeguso a eje ne nkwa this is serious enti obetumi de usa wonya afa wo de mai wo de bi bai afa ne wonya bi opeso de beka ho eye welcome 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 yeguso yebuano yase 1 cedi 2 cedi 3 cedi 5 cedi 10 cedi ena se pastor Julius ye obi nso se Maa Akos se kra de appeal no yempese mu be ye bie mu enti ma sign check me de bra mo oya eno anse mama mensa so me se radio dasio ye wo wa medasio Maa Akos ya se meja kasatenti the radial so be peja se nipa no ebi dia ba o ma yade ebi nso eguso enti eno sister bia o twama wura hade ne de ba ya se wa yade sa dia da so ye bra me ne akua motim ni nyina ye kɔ ho ne ye kɔ hwe no hospital na leto kwaku aso mensa akwai no ado na neti ye no peja ne nsa so mensa akwai so wonya mensam wo hu wo mu a wo mo gene wo hu nyame otumi ho nyame amakola ne wo hu yen emekra ya de foforo say ye hu yen enti yeguso a ya gene nkwa ne de di nkan ya wo hwe ye je nkwa ye save little kwaku ne life enu nti dia wode bebe bia ye besom ne dia kakakra ne ho na afei enu ameka kire Sandra se kakra bia beto me nsem o Sunday nti enami wi a na mede abana je se wode ato ne ye boa no kakra sa na ye de age ye bane nkwa ye mu anipa e wo brot ase wo bi dia wanya mo nti akura ne wi ma ne koto ne twere bola so wo bi koyi ne dia to gatem na so e bia wanya mo a enka akra no eti ase a obeye titi obi nim dia little kwaku ba beye dachi bi ede amaye ye nim dia nti aye nyina ye ni aba adwomoni se also o papa yes obeye footballer
enka be ye wanwan so because Akra wa gina park so pa no wo twetwe no ntimi ntwa no ane ya Akra 1 year onante onyina Nancy so to be by footballer not just a miracle but a menu me no and ye bet to me amana bem odidi or numunro wo yes say ni na eyesika yakasa chepa o ki ajai pastor Julius ki ajai na so we say ye dinti ema makasa kasa tie for so ya de o we tie for ya de tie for ya de ya de be obi ya de enti ye bi sha ya ye ti ne kwa na 10 1 na 20 no ye ke kambo mu a ni nyina e kambo mu ye bibi na didie ye soronko na dro ye soronko ni shan kasa ye soronko because baby na dro bunu mu na dro bunu mu enti 0599 8149260 599 kakrawa wo bia no ubetumi e dia to so de no ye mere akosia de ne dia support Pastor Julius so na dia me say hey Kelly what the kids are na bo so ana we de dia nam tamale na we de dia nam Togo se Kelly de broken heart also broken heart na achen na broken heart and dem say jam ya pa si an ni subire no na fifire te no on ko na broken heart na subire Kalu gwani na nisubrewo na wewe mementi bida say broken heart ba so na wani su chim so wadwane da wanu kra wonte ne de se kuni na da wanu ayo no na yana ma focus and then kra ba na montum boasin ko school na montwen ade enwane ko ba bia kire se me enem pese me declare kire wi asin na se ade de ma me bi da to the back for say adwa na me ma na ba no so wudi o mo agro mbe se wo life amo nti wudi o na ma hwe ho so ye o he de ba na se de ba ni si na gede no hu sa de na afutu na mfa no ko hospital no ko kra ya friend the CDB o ko kra CDB bebre be gu de akwa na ba gu no se adwa ya ne o kwa fa ko bi de ya o na bo ho ba o se afutu na de se be fa oh and I think so and then plan just say yeah show ma mambo mo ba no dey me say be boa na say onya die ah dey onya you ganga ho mo go so yo hu sa dey na da oh ade na da mpani di o mo say da nkura di o mo say da nkokura fo di o mo say da na so be dey jai o ti mi nyai na mo me dey me say yen second ade o tiri mo ye dudu kura ma wa adwiri mu kata da chiwa Uye ya na kata is a 25 na ga kalitia kata dropa kata kalitia broken heart no sure do you man for some bambo ala beboa ana na so fo kan ya tumu fo se munya abo mo se munya abo dia ana so fo be kan no se tumu sa adwaman munya abo na munya dia hu bejim aso da ba hu se mani bi mo fa ye jai na se munya re yenyi hebe ade ba ye wa ide hu bejim so enti ade na de na mu yenka nchen kran so mu mpan ene abuo se kele ni abingu abetana ya broken heart na ana me ye de opebi ma meto odonwuma na ade ya be ha kura die ana se kaliba ana kaliba ba je da ja kura ro se ha da ma me na kura de be be ma de we anyway obi ba sa me de me mpa he obe ma no on hane ma obi so betana se e man de on papa mama mi really say ho ma yen tu kalifo because I think say on say kan okura ya na manfo fi say caliber dem ay on say sama bingo kanyina say no club yeni ma kakra kwa yahunu wo dem oh obetra dem sante gina dem akwa yetimi home oh ewi efuo ni motrom pa kali ewi efuo kali motrom nya emiketwa ade so ya brand to picture say the to sweet is brand per life bingo per life what na ho ko sisa na mpra for pictures ya bade mama meka me say utim for timo no wo ka wa for abeti o tom tom sabi wo bi sabi ayas wo bi oh wo for wo bi ade nko na bana ye ja ho akwafa no o wo che wo say biribi wo ba bi no a man kwa kam yete asese sa ade no ebidi ye de che bi na bu sese no ya ro mo ye se ebidi ye de che bi sa no oh enti se wo de no de ni wo anu aboa
wo share na question obechawo to ta se and no man say dey ni obechawo na dey ye na aye fine na sent na no dey na bingo kuna wa ya dey kire se ye mu bia wo ye ntimi na so wa ya na ye ntimi na so fo ni bia e bia ye ntina na odam paso ni ye bu e pa ho hia oh na bingo ya dey too much and money be bring was a problem oh ntimi ma ye be sere so fees order so per bingo dey I think that sent na obete so na bingo atimi na tana e na bi na bingo so fees open no so want so just manage sa na tumi aboa na we dey enya enkoye kura enkoye Marco mami ntu bingo fu so for Julius say too man mami ntu bingo yi ufiefo ye wo a what was media ma peme media me wo ka kire Maa Akos wo se afidie kese we iti mami we yanim na wo ka kire ne se media me pema media wo kɔ na wo kɔ busa kra me pema mo brofo ne wo abranti a wa start abrabo na wo pese wo bo na wo dia wo pema wo mu da kiosum wo pema wo da kiosum na apeme na ene wunya adan tenamu a ene ne yehu dia obeye obi na ata asase okotena paraku estate dia obeye ene yehu dia obeye ene ama ne dia jese ye de entiatia sound entiatia sound akese sound aborobo ede ye de omu nyina sound wo mo brofo no ohun ye me mo bo bingo abranti a wo start abrabo na wunya musa asase buo na wunya nya aprage bi mfanya adwuma na wugina ayi esoso muo wugina VIP station soso eniema mu hyehye ana wo pema osema pema ma pema media me pema media me pe life ye kanfo bingo mo brofo no tu hofo me tu mranti abifo mo hwemu ho yie na ma no ade no me se eboho eboho entu enti wo se wo pema no ma no sika san ye be kwa agyaw okay ye betu ni ye kwa agyaw ye mfiwo wo ya ne da ho ade obeba be hwe wo ene asem no na ade tena ho na ye gaga isem me pe life wo e na de be hwe wo ye bingo wo firi ha konne tu hofo wo pe oba ne ba ko ne natena pe ba ko ne ntena ene obi ensiziu na mom wei ko na wei ba na wei ko na wei ba ena me kachre ne se ono de oya me bra yere eno de me bie ma no kachre no me kachre no bingo de ade na wo kan sa no na wo yese ya enya wo ba yi ya eye ne ya eniema bi ne nkoyi a wontumi a na wagyae no na se woda ho na wo be ya ade a ya seed ya kire no wo beku no samre ne fifre tinu Maa Akos fifre teme Maa Akos die be biemu wo se aya na mani so brime wo be twa hwe abewu bingo wo beku wo bi ba wo beku no ompe no agya ne kwan na wo kɔ ne ba bi na wote ho a wo be ye ne saa de ya we ya emema ne bi pesa wompa munyai na nipa ne hunu nse wompe no se wo se nhwa akwara no wo de han dan ma no de ni su ne ha wo de ba ono abehwe na de nti ono so de ne different from the ye nyina wa ha nti eno an se ye de to so wo han dan ne ma na ne ehu kwan a ono an so behwe akwara no se be ya na brabo enye basa ye nhwe ye hu yie ya me sure grow fine about Tonic Masanja to medre no wonu mu atwa wontumi ni de woda na dwa wontumi na moja ntimi de afsane ye ewo wuni padua no emu oba wo mfichi kro no emma eba totot ne sewa da hye so ankofa yade amro fiber de betumi esi wa wo kwan wo de eye grow fine herbal tonic bamodia ne kokole nak misty smart eba Freddy Mens obenya grow fine no ebi wo ko pharmacy chemical shop bi emu so enya na for Dr. Grow Fine ewo 0244 596532 0244 Rocket Clinic was Pakum capsules near Diabano Memedro Memakwa Nenum Nessi Ombema Jenke 442 a CC Marcos Yokumendum Navan capsules and so be a watching so tremwe and dear prostrate a bebuao Medfagin capsules a dear a Buama Moja dear for sunny yen pedrium accusati pain would ye a medfagin done a won't win arthritis would ye a medfagin a good for money meme Muntunguso Rocket ye will say Alabama station Yanisco School House edition mo friend 0248 885040 0248 885040 evangelist mame Akoma na bingo me pema ni nyina oba bia wa add value to her life ons to put so low ema wo bingo oba bia wo bu no ho a ohunim se oye oba
bi otise bingo bia no pema wo mo afu we mo friend say again Kelly wofu ubusa ne say wo hia no no wo han die team kan kra na wo da re say wo na wo da wo ba de afu ntira endu ko na wo da na wo ni say everything na ka bi tu ni team no so Jimmy afra yare na kese wono so pene ma wo na oba wonim so yo oba wo pe bra bo onfa no mbo wo ayi sa abranti a wusi awia ya udwa wonum sa ye ba sra mema no amaya ma nso mo pa adefo no adefo bi ekum kwasea unya kofa no wafa aya ukom wa hweye na beka se nipa sa bia nso okura kwasea bu adwene we ya so waja no ya kofa hwe guess pictures ya Kelly was sadia bes we kwa bia kakra bi no nya yo onanka so tell san was a man like Akosa na be market a wa shase a wuye wei abrabo be na abebo wafi ukrom abasa wo bebo bra ya wuye ni edu ma no papa wo mtewa wo nim se Kelly bobra wa ba Germany e din obekọ Ghana wo de niam abekọ ana ska ka wa boa no empra chinti wa nka wo bo di freezer kese a wo to wow empra chinti wow ka kese a wo bo to di freezer na wo kura wuti ye se 9 million no o ma wo mu 7 Kelly wo ye no se ko di ni ya ba sra mo ye nuanom no a mo free mo kuro ma ba se mo ba ye adwuma no ye respect mo adwuma mo ye na mo mu ho kanka ma na ewo mo no mesra mo ara mama no nyusu mo basa sa wa careful kuro ma ba se wo ba ye adwuma ye adwuma bobo sika no e pra twene de ukuro mo wo mi ho no agya ba wa ma wei adni sika be dada wa hwede se wa ye wo ene se wo tie condition machine fifrete so because railway say adin baby awu dada wa gine wo tim e wata ma pa na ojare e wata ma pa na su dos ta ma pa na we ntu ko obefa wo ko fie no the same life na be lead wo ntu wo si fie bi ye be sra mo ye nua no ma free sra ma ba no mo bra yie na juwa na mo ye no ye respect mo munya sika ma mo nse no na ayi obi ti se bingo wa me fa mo anka chanse se me mpɛw maka chanse me mpɛ no otu onko na me kana sa wo ya ho fofofo sa na e be ye wo ba bebre nso ho no mo wo buo mo baba po wo mo respect wo mo se nti e be sra mo mo hwela mo bra yi me da say also good afternoon Maa Akos. My name is Nana Akuya Jamfuwa Nyameche mechia we no ukri ni nyina nyame nhira mo enra me nso me di bibi kakra ba yesa mo fa little okay nyame nhira papa Nana Akuya Jamfuwa Nyameche Nana Akos ya ma chese dia no kwa ma me kra ho ma won se ontimi express ni hu yo enema ahye onya asema obekapa enema hano ba kasa ni ntino ontimi nchie mo ma ye nte de okana boy no e wikido o pese on play smart na chese de oka bia on se girl na pese o kasa ba ontimi nkasa ni nto no so di so we hu se kasa no ontimi nka nto no so on se boy ni tichi o tichi no eti se o ka che me se ai mama no de me kan oba na amakofa ne foforo ne ba na osu Akoma FM. Me twana me kacha ne se me braire. O braire. And trying to say no ba no te be de wonya broken heart. Okay, Evangelist Jonathan me pacho waware enipa na wo ka no waware Evangelist Jonathan waware obi a wo program yisu bia ye wafo ya me nhira. Ma eti asa ma Yes. They make nyina ne say ma wo problem bi ho say ya ne be ma twimp na ya lifestyle Akoma FM na be ma ne nchen a eno so nko eno nko o say bia be ma ne sha na wo dress o tiese ho kama oyo ne kama by the moment obekwa akwata no so afa menya kra ne na tena wie menya ware na wie nti wa ade bia me de meche me de na me dress da na me dress no me ware me fie nya sa na me dress asunti sa no do huru wo fa me ho dada eno na bi huru wo me ware ye nya me da so fa me ho ni se bia ne mama akom mienu bia ono me penesa ende no wasesa e man fa ade ni nche yetim
the moment abema behu no bibi na attract you Akoma FM it is okoya mehwe obeyi wotia ukrakra o wan so woni hu asese be na obaba no kra wetimi asese akola oh ni na be ma na efa ma de o smart won say ofren yin sen first one no ka chen so nkoyingu no na no pe kwan bi de atwe no ena nyame ompa be no sa akofa abiem na yin sen saba enti yin sen we ne na be block no be obstacle enti ope kwan bi obefa so na nko bi na fi ho ena na wanya asi ni pi so wompe abrante wo so wompe na broken heart a chene de so be free Handai mano. No, banen kotinem. Okay. One show by Eddie, I don't wash over because Akoma na bankwa de and the obo abesha. Iti handai mano. Na shakra no bia fa no na ne broken heart no ye ne bekasa bibia be akoma beto yem bibia broken heart de na shakra okay ha de unya de ura so betisi na no ano no ye twa ye ho abeti for ye ba ye beto aso Abrantie we na mesia no hey enu na me petie pasha menya bi amka jata polena mesia me jama misika swa so uska kra fasoso gewe ka chamso niska sa uska one bag o ka chamso niska we miaso to ka chamso niska na nka kra sana me koyede didi mo an me ko hu ma me bi no so de kiosk no be mai o kiosk o de be mai ti yakotena fio no yetre kotena fio ni ma me ne pema sempa okobisa obi anim se ma me ne ba ne me so you feeling brother okobisa ma me no nim se obi a ewe ma obi anim se me ma me no ba ma me no etai we me ntia se opema sem no tai we gewe sorry a onye adwuma me ne tena se me so sabi ye nyina ye free I slim na abayde ye be dipa ni na ye hu me so me na me yede me boa me maame me boa me nua nketo ma mpo school na why so ba why so so be bobra no me so ma so ye nyina atu kwan se be bobra na wo ba ya wonya adwuma ne da bia me na me koba se ge we be dware kwa je me ko station ko peska bansan wo dware ade dware mu ko dware amu tuaka ye tuaka ba bia na yetene ne ye tuaka okay onya adwuma bia ni me fi wura na ka chem se bi oba me ko fa na ba ada me nye nana ana me so adenti makofa obaba ana yombo ya masisu me ma juse mbe bobra na ma juse me tu kwa be ko hwe me maamo adenti makofa oba na oba ne da ho de bia na oba ne da de bia na oba nda na me kwa na me koba nso maame ge yoko ya adwuma we ya ene maame onye ni wajai na bi okura me ama ko pa acho me ni mi no kura timi ko pa adwuma otimi ba se maame no onye otiatia na maame se ene ka cho se kumasi ya waba no kumasi oba no wonye obi pepepe te se o maame a oni be ye adwuma se o maame ko no adwuma ko na wo ye ade na enye ko na o maame ko na ko be ka cho se ade a wo ye na enye nteso nya abote na wo ye de wo ye adwuma no ena ade chi maame na isi ade chi maame na isi so ko adwuma bia no wajai bisa no net won mintimi twantro yeso ko adwuma no wajai Ma'am, ye first no ye hono ye first no ye tena o na mi ye gabi djuma nti sa ma me na mi ye djuma ni kunu so ye djuma wa VIP station nti de bia ma me no ba se han me nti wo nti de bia ma me no se ono na be nyane me de bia ono na be nyane me so ye djuma de me ye pa mi ye mchuchu ni ne ma na ni agi ba ya na ono de bia ono be nyane me giki no akenye ki no tia ko be nyane me o se nukunu maka jone se an de bia me tena me kunu chen ma me kunu ye adwuma ne nti o de bia o fra me se me tena o ne chen e ma o ye adwuma no nti me ye be ko fie me 1 and 2 nti ye adwuma so ye start 3 me nti me sole sa tam no nti de bia ma me no nyane me mo start 3 won't me start 3 no ai ade na won't me start 3 ma ye be ko fie na 1 2 ye be ko o be pon adwuma no ye be ko fie 1 and 2 nti me 1 2 na area na anajo no mo say sole tam be 3 Madam Pacho so kasa oboa sebu a opon adwuma me friends o mra magie aduane e wo station wo ni ma to aduane no de aba fie ebu ani ma ye adwuma ni ma nya sika ni ma kan sika na man say onje we ngbe de fam beto no kasa be tra me nchen de oboa first no be tra me first no nchen adwuma no be tra me nchen onya adwuma ni so de ni me ma ni me tra me nchen na wo na ye adwuma be me ye adwuma o VIP station mo load buses ni load ni ma ye de ye nya ye nsheda nya adwuma so o ma mo shentare na oba ye de ye support mo keke ebo adura nwumra na ye ko okay ya pon ma chi ye de nsheda nya adwuma gidigidi sa won amuye adwuma no ba ye support wo mo na se wo before be me kwa wo kwa kwhia no na wo se wo mo yeti
enti esi den na mu yeti dadada wo yi wadwuma dadansa okohia no da fe wo kohia no ada bia wo sori ana wada seta mo se sori kwa ye adwuma no wuntumi sori mi bisa wo hia no na se wo yeti na wo ye pastor me ge na ti dan da ge no onyana na obanyane me mini satan na mi phone no enye papa nti phone time ni wo hia me say wo hia ai bingo no se na wo yeti na wo ye adwuma enti di enti na fe wo be hia no a wo no boa wo de wo de beto aduane adi enkakra no wo jai wadwuma wo sori ana wada anje so no ko ba di enti na wo jai ye ma minjai ma na se minjai no obi na ye adwuma ma ge no ye me kurom ni enti ge no be ko se me se me ye me beto aso nti ge no bae no ana ma ge ma me ka che no ge no so obe start adwuma nti de bia oya no no be nyane me unti de na wuti na wo ye na nsa wo kohia nti na adwuma no so ye dai ti mi bo ti no ana wo ye no a wo di kohia bingo no ti no adwuma no ye dai na wo jaye pastor no ge no ni ye adwuma no aya ma ni nje ho de woni ni ye adwuma no wani nye ho wani nye ne wo ye no ho enti wo sori ana wada na bi ba ko ye mi sole mi ndo ye be adwuma ni wie e na ge no kosesa ne nema ne tale ne ni nyina ne andas nyina esi yensi ana mi se sa adwuma ni de mi ntimi ye na before wo ba be hia no na sa nema no na wonye before wo be hia bingo no sa nema no na wonye mi ye ba mi ese mi ye adwuma pa ese ubeshia no wo mouse ka to trade ani di kakra nti yes okay wo kwa wo di bi beba nti ma me relax na me na ma anya sa town na menyim sa town menyim ko me sole na menyim sumbri menyim su yi asem no kwa me yanka wie ya wo nka wie na me pese me bi se ma dodo no aye ma so me wie ye bingo to aso na be wie na be point wo se wo ka se wo nko yi nyi sentumu ensem bebre wo mu enti kasantam ni yanko bacho ana efio ye ho ma gay sorry a baby e beje dan gay sorry a ompra ne fie de bia no ma me complain de bia no ma me complain me ba me dem me ba dem na me no be kasa breo ne ma ye dem makasa chiro o sola ompra obna obe pra no opra no hoketu ebi no wasesa ese an efio ra ne ba ne pama de enti aya no ye ho finti ono ntimi mpra Amka obi fie de ye ntra obi fie nyesa ma me no kola ka efro okra ka chose me ntwantro me ntwantro o sola na opera me bisa o sola na opera obi sa question ya we ma anya me se me o ye o se wo sori a wo pra o no be bisa no ya no wo kire ne da me pra de bia on kasancho o se me sola me kwasa be bia peka ma me no na be pra be bia o ya eduma ni nyina se ma me ka me ntwantro da me hwe nyam ni mu ntwantro ne kra wum na yese me ka cho ma boa ogoni ye baako oni maame ne ye baako ye baako se maame ne ne he ade o hyesu so oni maame ne hwempra na maame no okotra ne maame chen na okeka mbie na maame na soso wai me ni tata me kwa madam ana osole a ompra no ni fi ura ndebia osole ka chem se de ge ne ye no enya de bitima ko han kumasi fie kwa adwale kwa na we twitwia the following week ni twitwi na dia me yiri de be den ko ebetima ko han kumasi fie me ba na mabeka jo osole na wapra na ofie ngo ne dan ne kitu abi na ho ye kiosk ba enso e kitu abi se no osole na wapra na wasesa ba bia ode ne report se na wapra na wasesa mam ne so otame apa otame nye se me se mi ko kiosk no to so se atozi menye sai me nkwana wo ye doso o de waka kasa me mankasa o de na se sai kasa me de wia no wa de o so ato ade obeto ado so ana o sori a wo mpra ne fiura na kasa am kasa o bepra o san ko sun adwuma o se ko sun adwuma no agya se ma na hadwe ye ya na ko chin adwuma no ko peye e de adwuma no e aduane aye mo ne tin na dia this the same thing ne ma me ne penasem o ya na ase maame no na o ya adwuma maame ne say o mani scanso ne sikaso enye de nkofa neema nti o ne maame ne ntimi ya adwuma bi maame ntimi tonto mama o timi ye ma na de nto ka say aho kira ba ne maame ne se fa o sikaso o sikanto so ne o de mawa koso ne ya adwuma no e de na o be de obetu akanti koso ne ya adwuma no o say ande me ntimi de no waja na o betena fi timi tena fi be 8 months na esan se wiase adupa ne to ne ho ena eduro so be jewa eyatrema enye bebre na de be ya na metena sia meka nkwada bia ebe fidie so obeka sem na kan obi ho awatie wu ya de ekuno enso eduro no wonkoto be no na kasatenten toponko
nti no ye kasa tentem so wutie ye anu akopedro no bi na wotonya kasa bebre esanse yade no wo ho ne wo enti ye kanfo nupa sei e kire wo no ye misa me hyew se nkoto adro no fa me hyew Akoma FM to na mo na akopedro no bi to Zahara Herbal Mesha ene ne G capsules eye bibidro wanwaso ya enei enyarewa edro we no esa no anu den utie ye tentem so no akopa bi ato na wano nom na etumi aboa wo wo hye yen e wo Facebook no so TV no so no obehu se enu no guso kama utie wo radio no so a ebia na wo dedro so ebia yade bi tete wo unya sa wo ne doctor kasa na wo bisa ne nsamba akomienu bi ansa na dro no watimi akoto bia obetimi afre doctor e wo 0246 348 334 0246 348 334 and now says 0248 569 335 0248 569 335 Zahara Herbal Mesha ene ni G capsules obia owo namo yade owo gonorrhea syphilis wo candida o de pua oba age wa himfie na boso ensa prekese atete agu ho uti no na ye wode na efifiri nsuo edenka boni de akira Zahara Herbal Mesha ne G capsules ne bi enko pepe kuro be Akoma FM esansa yade no ewo mu eni enti mo aya na wo de pua ya mo gonorrhea ya mo atete nsan bi agugu sebe mo be ma ho na mo de kuro be woni ade ye so no mesere mo da ekuro no maso ani na mom de wo inside no enkoi o ye dura anu odin enti na obi wo a onya wo de pua ko hospital pa obi wo ko wo pa ne esansa yade no ewo mu ani so enti no se ho ya wo hene na wo de nku bi koyi ani e de no ma no bi koyi ani a enkoi ani no de kuro no be wo ebe hye na mom de wo mu no de enko eno na wo mu anasa ba Akoma FM Zahara Herbal Mesha ne G capsules no etakre yade no ewo inside eno ntinu se yensa na ate agu ani a onu madro we ya ohia kura so de bibe ya ni ninyi na mu be hye se tata every widie na di ama ho atimi atwo wo ye bema utimi num bi wo ba nso tumi num bi edro we wo ba won sabu won sisi so e ba na nu na nsa na twa nom Zahara Herbal Mesha ne G capsules ibi e fama me Zahara Herbal Mesha ne nko asa wono nom a eno nko na djuma eye na no den enti wo bi wo a wo se me de eno nko na bia msika be so to no nko na hwade wa na de capsules ne be ka Zahara G capsules wo de ka ho dia enkuda ekura etu wo mfie bebre ne nko no nom Zahara Herbal Mesha na fa capsules ne ka ho enfansu kan nom fa Mesha we e fa no capsules no ekura etu wo mfie bebre bewu edro na no ohye enti wo bi owo ulcer eye yefunum kuro unum edro we antantam so eye adwuma ema utimi etisi kinkan enante eye wadwuma wo pesa wo ye bia Hindi Herbal Mesha ne manfa bia mafidie so hindi ne de eye tete aduro o wasi kire yade o typhoid fever Akoma FM eno no ko herbal shop ne drugstore bia obodi na ye meduko yes ye be yi bi na ye de amount obi a wo malaria fever malaria no hwe mama ko obi wo a wonya ontimi na ye de na kokko ne de ato no so ade esa obi ade to nkromo na ni so na ni chese ni moja so no so etimi na ye chese obo wo anwa wono na tie gu na no prekese nom Hindi Herbal Mesha okay obi wo se ne yade e ba anwa ho ne chase no nom Hindi Herbal Mesha eye allergy ebewu ama ho atimi atọ obi a sebi untimi ne die Akoma FM eduanu kra na si wani mu a na chese wanu mu ato untimi ne di untimi na wo chese untimi njahwe Hindi Herbal Mesha ne na ebeboa wo obi okra yade bia hinta woni padua nem onum hindi na eyi yade ne pie esan ko yade no e de emawo
Zahara Man capsules eno ye memedro no Zahara Man capsules for memedro din nyankopo adro we de mema ne nyina mo pa bi ntona mo no anu odere be ma no ma etisi the system eye sisie mu adwuma eti wo ye be ma na wutie me na wo padru a wo no mo a instant eye sisie no mu adwuma ba wo system mo ye Akoma ene so ni toto anadwo de empa so no mo manage emra so eye Zahara Man capsules Zahara Man capsules mama ko Zahara Man no unya binumu a bema eye wo de padua mo adwuma ebie wo ntire no mo emma bema ni mo yiri se tare Zahara Man capsules ebo wani mo tene eye Zahara Man capsules pebe no nom na entumi emoa ebi ana wo hweye wo hia sa wo ne yedi nkomo yade bia hinta obi wo kra na ofere onbe so obekwa ko gina he ba shop akwa kire se yade we na ha ne ntime me Zahara no ni be free doctor wa botre o be kire mo doctor wa botre se de bia na me Akoma efe o wa botre se papa yi o frɛ na botre se de obesi de wakasa yade be na ha wo frɛ no e was 0246 348 334 0246 348 334 and 0248 569 335 0248 569 335 nyame ensha papa sawadi Charistic Ventures akache na yakwa Zahara enupa no yakoma 87.9 FM akoma nsam dwumade no enwa so eguso a wutie no yemfa second story no entoa so ena wiai emfa mamo na ano adan papa mama ready woman for messages nibi emfa mao was say well good afternoon Maa Akos. I'm Stephen from Cape Coast Abakrampa. The man was saying bingo like cheap girls. That's what okay. Nyame ensha papa Benjamin Nyame so ensha say please help me talk to the girl about the child because it's the responsibility of the man. When how ya beshania kabibia edi achre no. Me ma me besha kwara no maybe bia fine. Mami wodi e pa cho ye frame Hega wo free hine na ba ye e pa cho me ti aputu oja Hega awia yi Akoma efe pa cho awia yi Akoma efe eni me kunu net na me sua adwuma na me sua adwuma no ma na me hu be ma be e frɛ no Eric o fra putu yaskwa okay no hu me no so opɛ me na me sua adwuma ti ma adwuma sua na me sua no me ka to me won sese de empla hwe ensem no majai mani abre me pese me sua ma adwuma na me pɛ me daache full stop enu nti o ka so opɛ me na me se me mpɛ no wotimi betena me dan achi ama ne bo 112 no obo me punu me se bla me mpɛw me ka kire bla me mpɛw sa akanga kranti bla me de te esoro babie no wote no wote kwa abo ntem kwa no so ho na me so mete ti ekoba ne se na isa akronfo bi wo honom a na omo ebefro dan mo tetewo se wo ye oba nko atewa no ma befro no ma ba befa wo ti ekoba ne sa na me ehu ana me se ye ne bla ya wo se wo pemi ene me nye minti asema na ya makwa da ne honom ai enti eba ne sa ada wo ye volunteer da bi na ana ne bla ana ne Akoma FM wo ye volunteer da bi ayo yankwai eti eba ne sa no ana me see you Eric waka amate no na me dem meti asema no meti asema no kra no mansi ankwa da no honum po na me da me fie me po adwuma ba na makwa ne nkyɛn didi mu ana anyinsen ba mu te anyinsen ba mu po adwuma mkɔbɔ na mane sɛ menyim no sɛ me kora mpo me mahu dadaada na me se na we de na hu no se me dem awo pen enti mahu dadaada na me see you ana no ma kyɛ se me hwɛ no manfa me nsa anka anyinsen no ana me see you mate ti manfa me nsa anka me wo ye 3 months ana odi tu manim se mimi sa me maame mo se no mo beje
na obeye me ho ade eno no nso no opapa be hwe me bra me wo na me wa asko ha ma ase ho ti opapa be hwe me no papa ne ba ne kasa ase sha akola obeya wo na maye enti wale akola no henu ho fe pa no ho fe pa o wa ha enti wale akola no nya na ma ne nkwasa henu o se da wa kan mate ampa wo ye me ho ade a wo to akola ne din wo ye me ho ade to ye me ho ade won me ne te fie kama se me kunu mi onso ne yere nwa yete enti bra yete fie honom no ne nkyere mu nyina se fie na wotimu won edi kan akwetena fie num ene wogi mita ba fie ho eno akire na nkrofo be henhan dan ne bi ene fie wura ne se Eric mesraw momon twetwim light ni emita no momon twetwim bi ena ma wo mo twetwim bi to wo mo twetwim bi fe de wo mo ntua light bay ba wo mo ntua light bay ba wo na buru ka bebregu honum ti bra menye me ba ni nyina no ma na light mu da kopim sa akra de nante kafra Akoma Eric we say ukura wadwuma wa square ha Children's Hospital honum side we weda enti eyesa case kane ukogina kwan ukura so fa car ani sum wo da watua wo car na wode awie enti yentum firi oni amna metena ahensan ho na ben wadwuma mu na me see you na wanya dan ni bi wo se wakɔhwehwe bi na okɔkyere me ba bi oje onya dan no omunchire mu ne se kitchen ka dan no ho no ye ma mienu na ewi so kitchen no ana me se me ka kire me kunu se da bi oni onya abotere ne empen ye balanda wanimu eno na beboa me na kitchen ni pa mienu na ewi so e ho no wadua ni si ubi bia si enti me da me mpe me hu ye na me kunu akofa ka aka kire me se on de fie ho na ni je ho fie ho no na ni je na me se be ma fie ho no wo ni je ho enso so no meme na me yo ba meme tifie honum meme na me yo ba meme tifie honum kitchen honum ti bibia kwaso awunim ho asemu bi enu nti no me de kitchen nipa mienu so mempe chinchina wo se ehwa fie wa na ne je ho nam de meti na se na kopa ka bae ana ma me sisa me niema nyina na ye ko fie honum ye kodru fie honum sister na me no so kitchen ho me hu na me chia ne bo me din kire na me simpa twa me na me ne ebetena kitchen ho me ne ti asumdwem se ne gas sa me se Tom Brown na bia o ka ma ne bucket no de abesi me die so me so na me de be sa na me so me ne ti odom me ne nkon me ne ni asem ama ai ya le yi mu ba ya ne etiti fie ai COVID-19 e ba ya ne etiti fie sister no ona na kitchen me kwa kofa de o kitchen o mti me ko na kitchen no ya tum ana me jina na me yes me so ya me kokko bie da me bedroom a place no me so ale no nan enti me kokko bie kitchen na be no ma ja me kin wo hono ti bi a me koni ya tum na me kra ma kwa frɛ ne baba ma se na ntwi me srɛw ma ja me kin wo hono ti be bie me na me koyi me kin ti me kwa ko wura hono ne ya tu kitchen no na me se ena kra me na me playe na jabra maja me kin wo hono na da dem ne me konko he dem e bia na maja no wede manu ma semani mama sister ni pie free dem a wase hega ukwa ko wura kitchen wa na yatum na ase nkwase asem be no ana me say sister frema wo ye panyimu prekope me kura wo ne me sister panyimfo bi na ye pe timi nka nkyerɛ wo se nkwase asem be no sister frema me nka sa asema me ka ye nyina na se me ya fie ya no maja no hono asema me ka ye ni me ka sele sister na me nyinse me bucket we nso so foforo na me sister na abo me minim ntina wo se bo se be se me ensan okay na sister na abo me minim sister na abo me minim wo ne me ku na nkrofo e be pata mama asema me kan so na ntoma mmom mu na ya atare na na ehye me free se me to okra ntoma e difra no me minim sa minim ye ti me de me sole ya na ma shama tale me da sole ya na ma shama tale enti bra mo ye Eric wo yire ku na opie free dem baaye obaaye no ana obeso me mo twen me call dem Akoma so ne de ne se o mi sa wo se de na si ye de wo na de wo be ka kire ni bie ni hono nso so a obetie de bia no wo se wo na wo nye de bia no wo se wo na wo nye mama ba bia ne ete o ka se ye di kan tu ho ye no so mita ya se manka omo twetwe ho light na omo ntua no sister ba akuti fie ho no na me kunu yi ko page ba se minim se na mo be ya kama papa ne ka se me mamu twetwe bi kama mama antwetwe
sister ne senkwase asembe na wo keka ne saa no na sister yi didi wo mikunu yatem odi watem ama me kura manka bi wo nka bi oya ba ni nti kura wuntimi nka hwe nkyere no sister ne still na no da so ti se wo nkwase adi watem na me ska kye say oba wo ne kunu na te na se mita ho asem a na wo didi mikunu ti se ne nkwase asa adi sister mama ne me kase mankeka bi ankyere sister na meboa me di na tembi pa ma ye keka nsem pa de kyere ye ho fi se wuntimi nya wo kunu ho no me dimi kuna tem sa mi di ni bi pa mama eno so na ho ba bi e kokogye dan ya o ye tiwe sister ye ne me ku eno so ya kun asem awie ama mi kuni wosi ya wo ba ye na me meto wase wo ba ye na meto ne me nofo nyina gu a mema atwa me ho ahia na se wo ba ko na boro wa ma wuturu mu nyina gu me kura so bo me minim na sister adwa ba pie no wase adwa firi magya isa na ompata pata ye na to mu ho me to bia nwo ho wadaja ni ho madaja bia nwo ho nofo nyampie me nofo bia nyampie mama ko ka kira ma me wasko se me kono me madaja ne me hunam nyina gu ha me atwa me ho ahia ye hwenom se Eric wo boa me hu bia ho bia ntokwa ne bre bia wo kunu ni starting no de odi kaka ne se oba na me ha se egu ho afa kura de asa ko ka kira ma me mo se na me nofo ne me hunam nyina gu ho no ye me kira ne se Akoma FM woni abre wo no oba no mu di bom ya sa me kura me ni ahoden pa me na menyem ti wono mom na wo aso me mu sei na wo hyede yan na me sha atare mama atade be 90 na atade 20 adeda me ha sei na emu ye free de na ehye me na ntoma mo me mu mi kunu ni sen kire on de ohun se na ntoma ne bo me mu na sa be na anopa na hye dross mama na me hye dross na me hye bi free se me ti wono me dress kola me kunu no ono a na to da kora o to ma me ohun me no wase won de on pe dress ya e fam ye to on pe sa dress no o pe tia enti no Akoma Akoma 87 me se dia on ba bia edro no dia edie kire dia kire na do so on story bi say no se wo se ma ye serious na me dim sense ma bodwe na me hwe nipa no ana je se dia kire ba no ehu dia kire ba no anu adan dia kire ba no eni soso eno no be ma ne mpe dross no dia ye se sumuye nra ho no opetia ni bi efri ho kro no ede na apese ohunu bi etitia na pacho Akoma FM opoko pentem ho no sa no mo gira so opoko pentem ho no na mede hwe mo suspense no enu nti se wo pento aso atie ti se de ne maso ye me da me de se mate da nti no ye me de me de ti na me hwe nanim sa enti se wo pento aso atie na pese ohunu tia no a hia me kire wase Maa Akos sa na me ye wo hia me kire first story ye di wom na nsem a wo betie no ona be hunu se sa Akoma mu nsem ye fire wo de breast screen so Akoma FM na ba hwe de da so no wo na be hunu se sa kire no de besie we ni story no na we mu dem ayi bingo mu be hwehwa ya akwa mu no na so so kire first story me se anu den enu nti hia me yenya nru ba bia what ayi ko system powder land spice and trading ventures and one mo dia ba oba hwa me kakra bi why land spice and trading ventures and one mo dia ba yi ko beef system powder no first time beef no na bibia enye kama yi ko jollof system powder the good jollof ni mo now dia yi ko steel system powder good steel ni mo onua aduane no ene ejai restaurant from one moje orders enu mesraw ye wunya ya ayi seasoning powder for 0244 16 0750 0244 16 0750 Bible Center yade ben na ban to me enompe enkasa eye stroke eye cancer eye dam efom yade stomach ulcer ben ma waye mre yade ben kotodwemu yade ben sese achefo ba se wo petrol ananofo abra yede hama ben ma oto ne nofo achefo ba wo kumase atonso agugwa hospital chewa tema come to 16 la shibi obemba West Club achefo ba na ekasa kire
awie na num buofo enu ti bra e ma yade enku friend was 0244 083 Akoma FM 0244 083 482 Daniel Ben Trading Center Daniel Ba Mesha malaria fever typhoid jaundice wonam ya honamre nunum bi dani ton wenu mato wuntumi ni die wonu so na bri wo waye mre me yare so ne ntia po wo de no dani natural ba capsules oba to bi koma wura to bi koma be ma woni ne tie na empa so na fie nya de Daniel Ba ointment wo de strasa waposo ade chi a wonya nwode foforo kwa ye adwuma wankwa wonni dani prosta all capsules so prostate yade no na won so atumi ama won sa akabi na be ma wono no support Misty Fredman Samenko apidan adum chemical benya bi dani heba ye wo Akoma FM ne bofi pam for 0273 392877 0273392877 na NS Herbal Industry the NS ointment wa stretch marks ha wadwen meso na temu apopro enkabone wo ho kokko tuntum wudi a unya NS ointment mutima na ebubu ana dandruff wa pampamu enapa oba bema ekro eyam eni nyina NS ointment ma won sanka dra yibi awake natural capsules de ebua pa support wo immune system no emane memedro oba Akoma mu wadidie mu nye bema obema mu ayemre ana woni atenka ni nyina awake natural capsules na okrai okanshi drug link so ke ba repent vintage tenateba baseline ni pharmacy rejoice kofodua monko gaps and delight be no drug right mubenya bi nkokofo enko wusko bi hillside and a BB pharmacy kaso monko tribe of Judah kumase Daniel Ba Messi Ba Kolena ke ba habe and a fake risk for ye renes was 0245079915 0245 079915 and 0276 537701 Mausanka NS ointment awake natural capsules quick credit to say and we are see your day and nephew wa ba fansan show them the family share be ma no for Ghana card the bra yakache na ebeje bosi a wo be yadwuma na wo de support be ma no for quick credit to say see e was 0596 920833 0596 920833 watchia bapa da ochio watchia Mr. Waba bema usisi enemu sanya de syphilis gonorrhea all day poor bema mo yemre bema wo bema na phone bema wo pe bema kase 27-47 inches bomodia na bra Dr. AJ ochia bapa da na woba wo beba wo bema na bema waba bema mo na bibia aye kama kwale nak Mr. Freddie Men Stabia Herbal Shop Samenko ho benya bi divine ye wo Macrobusokruwa Junction Fred Dr. AJ was 0551 228281 0551 228281 ojane shewa beba num Daiwo 360 capsules na obanum 180 bema no 180 mokabomwa na aye 360 awututu sisi yade ni nyina ebeko sisi ne dewom Daiwo ointment fabi twitwu apostle fabi dobrasa wo ba bema fatria na enye wusisi mu adwuma Daiwo heba mesha sehwini na duro malaria ene wonu mu atro wuntumi ni die heba pharmacy shop bia mo adro we yeso kamafo Fred Dr. Daiwo 0244 886437 0244 886437 kafefe wasetalala edro no enie yatakwa bento abema obema no emu aye melo spam count ade chi ade sanyina no obema no ehi unsu fita bi obema no wojo so no wa yase ahyehyew waba enka wo ho waba abrebia no sebe na wase afo ehonweda ana woni atenka ufiti kromu nye wodi aye kafefe capsules Daniel Ba Kwalenak apidance mad ousko bi for Harriet was 0207 183 819 0207 183 819 na wama wonsa aka kafefe wasetalala shane so se ebo 7 p.m. pepepa OIC TV ebe repeat akomemu nsam dwumadi live so na fei ebo tane so a yeni akase aduem onua TV so assign repeat dwumadi assign ede ama wo live enu ntino obomode aso behwe akomemu nsam dwumadi no a enu waso eguso a wutie ne yehwe ho abaye ba na ye the third one atwaso feel every day ma onye adwuma na otifie na me de bia me nkwa na me koba me ntimi ntwa onto obetima kwa asafo ba bia na yetino ko bisa
gay we sole a onche nipa wo fio ni fio ra ne kasa ese yiri we de nya papa e ma me gay na me kofa na obeto no na bisanse ma me no kura ka chem se ma me na me ne tifi o ka chem se me nwale sa gay ne betimi aboa me na gay wonti me mboa me denti ma me ne timi kasa se me nwale sa gay ne so de ka we pa so na ka pe we na me pe no sa gay no kura de na we de ni twitwi we ga ye enka peli na wo pe no me ne tuo na onyem ye no 3 months ani me ka chem se onko sire mu nkowo ni si a wo nya adwuma me so me nya me wo ha me ye yenga kran me so me ma aboa nko so nim se me yanga sa me sane me nua me ma misika ti me yanga sa me yare me sane ma misika yi sane me nua musika wanga sa kura utimi me de timi de ma wanga sa ko sane te mu odi am ka cho sa dia kosire mko 3 months lo kosire mko me say mu odi skani ho enti baby ete no so ontimi ntina ho nyede enwo ho sua so oti ase enti okọ sire no na me yede me force ye okay me force ye e me yede obawu matoto ne ma bag eguta ne ampa bo ehye ni na ma me bisanze ne taazi wo mi am tuto milo den ankola ampa daso e de mane ka ommo den titimantos ayi ni bi box and full one bi tententente full one bi bisano to milo ayi basket ma to ne ma bia so gewe timi ka chem se ne ma be duru ne ma mi anka timi afra ma ka chem se bingo ma ya de pa mami bisano kali ma waka sa kwa ukuro mu kwa wo na asete mo ye den boso me miensa wo kwa ye wo ye otumi toto asa ne ma nyina brɛ wo ma ampa otoye ba toto de wo aka me pese ono be kakeka de ayi bingo toto brɛ wo keka ma mintie ma oto omo roba kese ni bi ni wo refi samene ni tea tomatoes ni emocha says me milo ni embeka no empabua wa ntopabua anwa galo pabua otoye ne bag no otoye ma miam kasa yes miam kasa bingo si miam kasa kan say bingo wa yade mama nka che say bingo nka che say wa me wo no wa to hwe mami adana ko ne yale ye ena ma tobo enti wuji di sa ototo sa de ma nyina ma pacho na che sa wo bo na ba so sa wa yade ma wono so okay bingo to aso mama akola no ye wo no sabi ne na furu ma ye ne ya timu wanu afema ka chamse o mako ba bi no musa akola no mbo twa akoko o mbe yesi mensani ska ne ma sani ska akoma obesuya oso obeye ogo no so obechikusi wote wono obechikusi wono wanya hwe nti obechikusi mizanzi ska sene beso na o se me onya 2 million asese so 1.5 o kan bibia ase ene me sene o se da bia nso mensan sene bin kan so ska me sene 2.5 wanti me afanya hwe neska na okaso wo de start business ka kran I don't want man for iska na nyehwe because I me call da ba ko ne dwan den and iska na she and also ashe okay what is cabrel asha o ka so be ya de an simbe chiko saton na satan minua na o minua ketewa na o minua me adwen se obeja kwa no tumi ye de me ye adwuma na kakra nti na sadan me start adwuma na minua no so adwone ba ko ma ase na aka me ne me ma me ko nti ona me mami chiko so ma pam mo market mi free mo ese mo be ye market no foforo nti ma pam mo bia free o mitimi san ko ye adwan no bio ene sika na hye ye ani me ma sika na hye ye adwan no kwa me dibi bae me to beans ni ka lulu me ni nyina ma yama ni nyina ba ko ma so nyina san nti o be sa to adwuma ne so kuma se be ye so wo to kalulu ne ho beans no wo de buy kuma se o san be business ne fresh o kuma se o buy wo de ye dai hediye mudi okay na just say sika no de hye wudwa no eno so aye condemn ahye emoti nko ahye pashan okay ye nyina na di ye nyame ko na di mu mienu nyina na mudi ye nti mu mienu nyina na mo hye wudwa no okay madam pasha buy no so o kan no o kan yin say you go be asem wo so ma no o ka so nko yin nsa no nti ene kure mene ne nyeme am hwe ne life na o nipa bi a sabi on pebre ne me hwe ne life na o me hu so ntimi bo am ga polena nyinsa no so YouTube na wo hu sa won pebre before woni ni banyinsa adan we nya no na ama ne konyem na ka che ne sa won pebre ne de ase no so onyeme ntimi nja ne sa ema ne nko nti onyeme mga sa de onko yin bi first nyinsa ba no kwa de madam me ma shine pimpan so onye de onko yin tu ene first nyinsa na second nyinsa first nyinsa na onko yin tu go me ko station me ye adwuma te ahomache be 12 ahomache bibi pressure me se me mbla fie madam me ba fie a e de mu nyina moja
moja pa egu ne bas ba ayi odi rubber as any towel wodia basket ayi rubber ni mu ina ye ma moja rubber bucket ya na rubber bowl rubber basket ye di dwale bi moja ye mu ma eno oda ho madam sada ni yankopon ne jemi kabare san kameda so da prison ene nka bedem ono an koto aduro me ba no koto aduro sabi akora ne wadane ni pampo ebeka na se akora ne beka na se sei besin ne nyina yeda so be me da so de ka wo menhia hospital ho ade mu dwane free hospital ho ahoma ne so na fe yen fem 0322498035 0322498036 0322498037 0243114497 akwa meisu fruit juice aye drink ed enkola nom mpanyini nom ahode nro nyina so wo mu enti nunum bi na beboa wo papa enti eye meisu na je say wo finu ano adore no will be na je say what say we be was na black eagle energy drink with your friend 0208 444545 0208 444545 hello we did the baby afrefree we did the baby afrefree Debbie me pacho eya no was sorry free baby a ugina no radio no ho na TV no 03 and na person cry for no mo hwe yi ni nyina so ti be fra bie ya na edru time ya be fra no na je say yi onua eye free ho enu nti won so fra bi mu am won cry ko fo dua mo hwe baby a wo onua TV no ti na me dia to mo ntem dia mama no 0322498035 0322498036 0322498037 action mosquito coil and spray action ekumun tafre won ketenkete ya woda mu nyina eyiye firi ho ama ho aye kama entontom aye malaria ebenya wo mesro per action momodia na per action na bibia anya kama na woko supermarket ni provision store bia mu enye na emosa yakoto enterprise odum pz frɛ 0208 181538 ni yako top choco chocolate spray de yie na no pay kura me ye de bi famu na wu say yes top choco de oteso de wo di good chips ho kura de into top choco okay hello we didn't baby afrefree we didn't baby afrefree okay Mike here hello Mike here too but I about you know asom ena be dem that pa because baby abuna numa eduwe bi so ne o ma ndi aba no mo de na oba na e kwadefo nyame esha papa Mike no adwen hye enakua top choco 3 in 1 no hia ye nsuohia ya keka bobo mu dada nti bibia wom enu ani se nsuohia anopa wo de atwati ama wo so oba adwuma wo de bia hyem na de top choco na ka ho wo ba ya na wahono na de abom anopa breakfast wenya anything for 0243 033033 0243 033033 okay let me end that so we didn't baby afrefree the process from the insurance of Peter make a free ego across the pass. Yo, you're right, young quay. The process of banning a mess with a Moana Catra, a fat and can you say, the man high down Mania acclamation. If you say about a national work and fuck on it, say, the baby did never found enough never airframe. So I cry, the man in fact me ban. No, I say last some of that kind and I'm not Ben and say Akoma. It's not such a one idea. No, I'm not drop there and then so yeah, again, you need to on hand, I'm on a man in Shasano. That's Yame and Sharpa, we didn't have a free. Went to me and you know so MJC Foods. And one of my sister whoop and Siomunambia, Siomunamu, add the net to her fishes and every woman.
ɛhɔ na Simon nyina hyehyɛ mu ɛno ɔmo fish no wo de yɛ nkwan a wenu na wo gyina de odɔko no bɔso MJs ɔmo na wɔ nam a ehwam na akɔ no anu so yɛ de ɛnu ti ne sɛ wada Kumasi sunwane nkran Santaso runabout MJ Seafoods yɛne mɛkɔm ne nebufu pam yɛne Nagi Angel School ɛne hwɛ ne mu for 0249 479120 0249 479120 yɛbɛto so nsuo no ɛne yɛ sɛ ya na lines ne hatwen 0322498035 we didn't baby afrefree. Hello Marco, good afternoon. You do the sesi akra kwa benya. Yankwe. One patcho girl no, Islamu pa let me say gan di hano. Islamu afala ne de. They come kwa get boy ni sha afala no ma get in that street work. No sha afala money hide dia man. No sa sa no kwa ja afala street work. Me da se papa ha de me pe ni krafo no mo nso munya kwan na mu nwura mu bi 0322498035 0322498036 within the baby afrefree. Hello within the baby afrefree. Papa friend me Belinda. Papa me friend Vincent Maria. Okay, yankwa. Papa girl no na se me de no see obe boy no high diamond na on shakala no de enye on say be na de o share akola nyame ensha papa o se be ma no shakala no di ni ba bia frefre me ka safra angola ga jan shire kuma ke okay yankwe kini ya Karim me ba cho de no ya de ante boy no mama boy no high diamond no sa de oboku akola no me da say within the baby afrefree. Hello within the baby afrefree. Okay, SPC shop on drink. Make up for the amount. We engagement, birthday party, wedding, and I say event be a way. Now we pay juice a kama, drink a kama. SPC shop punch drink kama ubenye bi ewo M Osiakoto Enterprise Adum Peace and Nasachi Trading Enterprise wamo abinchi VIP parking yard wa Pedro Frabo Ventures ewa Hinsai Estate Faye Nebetus SP Citrus punch drink ne bi 0249 017302 0249 017302 within the baby afrefree. Okay yankwe. Because so many them so come on get down my column and the room law so one said my girl so you're going to be a girl up on that yo yamin shapa we didn't baby afrefree. Okay yankwe. About our idea when almost a woman. It is a monk Bermani Jama, Obama, Aklam to Kuruku. Now Monkana, Bibian to 3 years. Yami is papa no adventure. We didn't baby afrefree. Hello, good afternoon, Aba yankwe. Number 2 family because I think it's mine. Okay, it's you. But I don't tell you about the who was so young? But I told you, no, I sang when you buy and teach. I no cry asem when you move on teach ampa. His fitty, bow dinosaur, the ama fefe kama ya winya how be a woman. His fit and unti a neighbor more dear, so what sit down, what person mo bossuma wa friend his fit, what dining you know, so treat yama wa friend one nom. I was 0249 791065 0249 791065. Okay. Yankon Yamamo Dank Natural Complex, one and the name what the Dank Extra, Yahu to Chiedro, what they abba and who to Chiedro, Dank Extra, gonorrhea, hepatitis B, syphilis, Naya Dianka, a trim what Dank Health Natural Complex anymore, ya channel na ya yen huajuma, and Nutisha ya wokumasa pechi number 2 and cry Tabora number 2, Yanisha filling station, and a shenimo. Fred Dank, I was 0266 59
3330 0266 593330 odini baby afefre Andrew Sulika and now you pata CB. Okay, Andrew Siankwe. Marco, na boy opposite place prayer na. Sa, we ko ti be tesi we ka se me de me pamata. Ebi a we free ko ma ba we ba ye edimo ye skano. So bra we bo. Boy no see ye papa. That's Sinban jewelry, say engagement ring, wedding rings, earrings and bracelets, fancy rings, and many more. A good year be a net ope, Ubenya was Sinban jewelry, yellow gold, rose gold, and a white gold, black gold, and silver. Sinban jewelry. We program no ya wukono, and baby yatu and from a Sinban jewelry in Casa, and Mawo, and Casa wo. Yanu back of flexible payment terms. First Sinban, I was 0244 284 0244-284-122 Alaska Star Enterprise original wallpapers ahimfie ni Alaska enu nti ukoto wallpaper wudru eduma kwa Mrs. Anoche Plaza Prudential Plaza was mepe original yebemo bi 0554114878 0554114878 obatalia enu di enkoda pempeni mpe obi ape obatalia emma promodin enu nti mansa enka bisesia me kora me nua bema eninko bema na mamwa Yenya boko de nyame adum bia boko yo ewia yi family mwen yo mi da se na ewia yi ma so mu dia na me de atifo Drew Time Herbal Center for asoye anokwasem se ho na obenya enupa nyinara a wope de asa nipaduanum yare no ho na wonsa beka ni nyinara sabre de so temenka anokwasem se ye dru a ye friend Time Herbal Mr no edanso a ewadwama so enu nti wudi wani kirem drug store pharmacy Herbal shop lances chemical shop biara bibi etu ndro ton bibi eton ndro biara nso oduru ho no ma dodo biara ope no wonsa bitimi akabi ewo ho ebi ana opese ofre na na etwetwe nkomo abre bia no ye na medidi edwuma no 0244 417 669 0244 417 669 so for Time Herbal Center abre bia no ubenya yen anokwasem so nuadofo apomuden wasem ho anasa apomuden ho na papa edma odasani enu nti nipa wo ho no ma na so wahwe wapomuden asem ye ene wanamontu eye enam se ne anamo bia obetu no etimi de ohawo etimi betu nipadua no so nipa pi ewo ho no ma no kwasem so mukuru ewu afi se nipa wo yare mpo ye se otimi no maduru obu ho no mo yare pa ye be ka se de be ya obefa aduru no kura no no na enu nso ayeden ede ama no de bia meka se nipadua no ade ebetimi abo nipadua no ama no ho etimi ato no bibia nso etimi kama no ene se nipa no obenu maduru na ebetimi abo no asane yare ma bibia nso etimi kama pa ede ama no se anya sade na se nipa no odide saa na sebe watimi kura fa ho ahwere won kwa enu ntini ese adura ye friend Time Herbal Mr no ye ede aba se enu na meboa yen na tridi yare biara ewo nipaduanim wa tridi yare biara etete wanas ehawo ya ada no krankro ewo so no onuadofo unya Time Herbal Mr dro yi binasa wono mo a ebetu ni nyina ase ede yamao enam se yare ya ama me no wanse na efri yare obenya wa na efri yare nti yesi obi biara ne yare ede watu afi ase no so unya Time Herbal Mr ni binasa wono no ma ebetimi aboa mo atimi ade ho papa ewo asase yi so ade ba kwa so timi hye no so se yare amma se ebeye nipadua ne ye na mumade hawo atete na ebetu nipadua no so yare ba ko a emma nipa etimi ekọ hawo ne oseye mu pa no eye tridi yare anase malaria saya we echewa onuadofo obetimi atwa ho dwadwo atwa ho a ebetimi atete enam se ebetimi abam ne tiawa bi na esan ekọ ewuma na asan aba na ade ya se bra wani enda abra ho nka bi nhye mu no na saya we eto hye so na ba ko ase edan no ho adi kirewa ya pa ye no eye de awotegu so no anokwasem se obun se ohu nyina ewo so amunum honom de na wo ye dwumadie biara wodi no edu sa abra na wontimi ni sa dwumadie ni bio na afi na ohu nyina ewo so checheche obeka sa
afei kura ne ayi afi fridge mu apia bontene onuadofo a wote menka edu saa bre na afei bon se na wohunam dua nyina edwawo afei wo tieti wo jo ho anju wo hwe na enyeyi ewo abrabom enu nti mesrew me se ene se wokọ drugstore ne pharmacy ye ba shop na opaduro betimi aboawo na se ye 3D yare na opese utu ase dia na eye time eba misha na wo hia se obenya bianom na timi aboa esiesie mu ahoden no atimi akosoro ede amawo enam se ne sa wo tigu ni padua no so a ebi ho no mabonse na asan amwa ye mmere eba sa nante ekura wuntimi enante wuntimi nkentene ho wuntimi nya ho hwe enam so obi ho a wo betimi ade no onya wiem obegina onya gya ho so obetimi ahye obu a wotimi tigu no so ontimi nwari nsu a enwunu nsu ahye no kura mpo a ehye no ono kwa nsu no kura do nsa tuma wa hwia nsa ho betimi aworo na nsu no fo so digu ne ho na nsu still na awoda nso ede no onuadofo eye 3D yare esunsu aso no eno na ate agu so eno nti per time heba mishananom na sa wo wate agu so a oda ho a wo so nyina no ni nyina bejai ama ho so atimi atọ papa ewo asase so sanso na uyo bi a wuntimi ni di aduane di aye den ade ama wa asase so anokwasem so obi ho no atimi no aduane na nse aduane no fa bi enka na no ubisa na wasemi de manum nya me de menu aduane pampa kura bo fa me so a na me bo funu me na manum nyina ato onuadofo wuntimi ni di no ebede no watimi nya hoden ade aye adwuma anaso wanya hoden ade di dwuma die biara pese wudi e wa asase so enu ntina me ka cho se ene se wo pese wutimi didi na hoden so ba oni padua ma nam se aduane edi kan ma ni padua no ahoden ya edi kan ansa na de aka nyina to aso enu ntina wo yobi a wuntimi ni dia yare nso empa ho de biara da ene no so wo yobi a waduane die wo fom no wanu mu ato kakra na wutimi mini mu ya onwono nso mpo na abe no ma wuntimi nom bibia ede bia ni won ma wo de wo tene de anokwasem se ba sa na ubon se won kasa aduane a opekura no se aduane no wuntimi endi ubon se abere bia na obofono na afi na otitinta suo basa obi wo no mkura mpo aduane no otimi di kakra na enso kakra na kod ni paduam no enam se ne bu afono no ntentem nti no otimi kura fie ni nyina san atugu onuadofo ye 3D yare esunsu aso no eno na abi ehawo no na obehia adura ye frɛ no time herbal mixture wotimi anonom emana boa esiesi onipadua no ebetimi ma nipadua no asan sini dada mu na edi ahoden soronko aba beto so internet so obi a waduane sem eno nsuo sem enye obi kura nso wo hono na ma 3D yare nti no anokwasem se nei no okokete so kura wontimi na ade be kyene na asan gyan yare foforo na afi na wotete na wo hai anokwasem so obi nso wontimi na abere bia na timi ma wo so te etimi ma moja sem kura nso so te eno tunu obi wo ho a wontimi na ye ya hwese de onipadua no kura ebre na etete na ahai de senti na me se obi biara wotimi nkan na dey no for time eba me hyaye waduru na nonom na abre ne abra no ebe bo onipadua na siesie onipadua no na yi o hawa kese ne nketo biara wo onipadua no empo yawe bi ahinta ye hye onipadua mu no ebetu ase de ama ho nso atimi atọ papa enei ewo asase so sanso na wo obi a odi ni etipaye nese uti betimi adwawa ma wonama na afi na wode wonsa aguti ennam se uti na ye wo ya no onuadofo ti se ekoso ewo ni padua ma na se utirim intininim o hatimi se wuntini krase emu otie ani na uti dwa uti ye wo ya edudo bia bonse na ma wani nyina ye ko na so wani na wani nyina ye ko no wani nyina timi prunsuo e ba sa bonse ohwenu nyina sone nsuo se ya usi utirase ya nsuo be sone afiri ohwenu no eburu adwene ntiase so edudo ba bia obetimi ahema na afi na sebe ohuna ni nyina ayekuru ayekọ onuadofo a wotemenka 3D nsunsu aso ni se bi ba wo so a ma home krampo ntimi mfa hwenum emba na hwenum kwa nyina sisi agiso obi wano na wa home afa wanum onuadofo sane ma wenso de haw kese ebebre wa abra wa bi wano ato ya home fa wanum no onuadofo ni ntiase nom time eba me shedo na ensiesie enje wa ho den ensan fama na de biara wa hwere o ni paduam no ensan emfama anam se obi wo hono ma sadi osifa bre de so osifa tete efa na pomuden ho no onuadofo agi se dupa a e friend no time eba misha ene betimi aboa no na age no ama na ho oden no etimi aye adwuma sadi ope ene sadi ohwehwe ewo asase so ene wuye obi anokwasem se wuye adwuma kakra no wabre anokwasem se ka obi a ho na mre abetra no so anase honam ya wo so abetra no so a na eye wo sai nipa ya meka wasem yi enam se wo ho a honam nyina timi ya wo ya na afi se bi wuye adwuma krampo na
wontimi nkentene ho enam so wankasa no wo te se wo ntini mu anaasɛ onipadua wo apɔ no apɔ so yɛ wo mmerɛ anaasɛ ɛyɛ wo ya enti sade we kura na abɛfa a oti pains wo nipadua no mu so bi kura na beso mu a oti pains sa bibi kura mpo na wo ya wonya hoɔden entimi mfa yɛ ne yie enam sɛ honam ya wo hoi ɛyɛ yie papaapa ɛno nti na me se obi biara na ahotutuo ni ahoyɛ a ɛwɔ wo so yɛ ɛno nti ama wo ntimi nya adwuma yie no onuadɔfo bɔ mmɔden a sɛ wobɛnya aduru ɛfrɛ no time ɛba mixture na wo nso watimi anonom ɛbɛboa asiesie papaapa na ma onipadua no atimi asan anyina na hoɔden so ama wasan adi wodwumadie biara wopɛ sɛ wodi ɛwɔ asase yi so obi wɔ hɔ no ma no kwasɛm sɛ wɔba kakra anaasɛ nsuo firi aseɛ sɛ egugu a wobonse na wɔda no mu ayɛ nwunu anaasɛ owura baabi a ɛnwunu a saa nipa no wɔntimi koraa ne haw ɛyɛ nsoronko wɔanhwɛ yi a anokwasɛm sɛ dubere a wɔsɔ wɔsɔre gyina ne nan so a wɔsɔre obɛbu ahwe ɛnam sa wɔba kakra bi a na ne nase ne kotodwe ɛne nipadua ne nan ne ne srɛ ne nyinaa no na emu twetwe na emu yɛ ne ya obu wa ne kotodwe mu yɛ ne ya paa wɔte nka sɛ emu yɛ ne ya nanso na ɛnhono onuadɔfo a wɔte menka bɔ mmɔden a sɛ saa briara wobɛpɛ aduru ɛfrɛ no time ɛba mesa na wɔhɔ no mu a wontini mu atwetwe ho wɔ nan a yɛ a na ɛtaatae anaasɛ wɔnaase pagya ɛne afe wontini mu a yɛ a na ɛha wo nyinaa no nya adura ye frɛ no time eba Mr. Ibia ebetimi aboa atu so haw no nyina ase atimi di amaw ma afi wasen ya siuda da mu ano kwasem se sen kwati adumbra no eno ane ahan eno nti na time eba Mr. Do no ɛdan so agina ne nan so ye na adwuma sɛde a wo pɛ ene sɛde a wo hwɛ no no anam se ne hamba ne bra nutan na ye adura ye de frɛ no time eba Mr. enji se ye 3D yareɛ ena haw ena etete odi a wo adura ne time heba Mr. ye de anu besi so okɔ drugstore pharmacy, herbal shop, Lances chemical shop, baby a tun adru, baby a tun junior toma, also per time herbal Mr. Nibi, a bit me a bow, and Pudubu Pebiano, won't sabit me aka, and I'm pusobet me a frame, or number edible to dray, now say be our person yet chunk come off, we are being home, and I say Arabia how, and I'm put I don't know pay bet me a toa, or frame a bit me a bow was alpine so, Namano a 0244 0244 417 417 669 669 0244 417 669 for time herbal center ni ntimi no ntwetwe nkoma abebiara nyame enshaw papa shanenso ema mesa Akoma 87.9 FM Akoma mu sam dwumadie no eno a ena waso eguso awutie no yakwaje yakomede hu sam kakra bai na emom shanenso se ewie lifestyle reform health clinic eho ena Dr. Steven Asiedubutio wo kuma